nyina say Sompa Asem Mpe Nipa ma tomo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba non so aba pa onsima edu emienu ewo Sompa 93.1 ye di atwago wo Sompa TV na so na bronya bosom ye toso mienu no ne da etoso aduenu enson enene 27th February 2024 Krupo Twedia Pabasa Yadom Wakutwa nso ne nanka nso wono ena boss aday Timothy Newsum Prince Yemes seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you Yahwehwe Awurade ne tene kane na de aka nyina da wo de beka ye ho dwumadi obeto omuna samonka sa ena the nation's anchor of Alumba wagina adwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obetene ka ewo dwumadi we so enya asam keto akra producers aye no mo eye adwuma no ene yababo ma baso papa efizan samwo ye kunchire ene agu apaso na ye betu ne sere ene abasa no ekwantabisa Isaac ene kokosachi omo ena bobo asansem wi na omo de agu apaso ni betu ne sere ne abasa na efiada eyedeya ofalumba beyi kokosachi ede na kire edeya fiada se ne no ena boy dwuma free sabre konya de ne kokosachi oni dwuma oni agro ewo dwuma de we so kra na woko MC aho a nana Yaw obo dwuma sa ena school fees ye ono so ewo ho wo MC aho omo boa ema Asem Mpe Nipa afane tampa ede afra na woko Sompa TV wa ekoba gasi simply mu bema wo bo adwuma oni David omo kokko o mani pa sa ena Sompa edidie ono na Asem Mpe Nipa CEO wo so obobo ni sika no de ato Asem Mpe Nipa ebeche na so no enka ho obenya kakra no de ababa beto na watumi akon anim ebeche o agowe pa yazemo asantima Asem Mpe Nipa Sompa edidie so betumi ato well yemfa pabon tachiri kofro bofo mpa bema asoketu am ye pebra na Osei Aboagye Oforisuo ni tin fosu menam tiatwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so na so do driver touchline ko a na menenam kansampian was a campion ye kon ade akoyanim ewo dwumadie we so omna samo bibia bokọ de Oforisuo be ma nyame adom bibia bokọ na Sompa didi Asem Mpe Nipa no watie ni price was one day so do you so good o ba se o tie ni price and san we the necessity bo so betima ashu and also so Asem and also omra na yemo ne bo yen fa no company fo na yemo ne bo bibia na wontimi Oforisuo be ma bibia bokọ tepafo so mo chia obia okay mo from mo busa obibia se Sompa Asem Mpe Nipa no bibia adru no ye kra no se be ye chinfutro no yehu enti ujahosa no bia ba yehu TV show jansa obi kura do frame Oforisuo na msempa twanya me no Oforisuo ena obi so frame of Alumba so ori abogye na aha na msida bi omu nyina wo ho na no eyo mo anwa se ene meka se meba mbaba ya dwuma enti no eyo mo anwa se bia mentimi ma mababedu mababedu nti echecho bibia Oforisuo bibia boko o se Sompa didi o do bibia kwan yo mate ama for Sompa didi 5G ba ko e de abe Sompa didi na de 5G abe o de aba o de bibia kwan o se emfa musa price no okay I have a surprise. Bribe na surprise no beba for me. Beba ya den seki tako ya den snap. Into oba minimum. Wa mini. Also beto Asem Mpe Nipa. Obe ya ansan wa wuni wetin. Mami abo bibia aboko de. Radio adum bibia aboko fo so be mana ye ba se na se ho ode na ye wa rehemu ne gide mapase ye tiefo ne ya hwefo nso no obia eho ye ntini brei ena yesra wonum se Asem Mpe Nipa dwumadie no ye twa for Sompa TV so no brekro na no wonum eti enka wo Sompa 93.1 afa wonum ko social media handles ne so a Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV TikTok Instagram Snapchat ene de ka ho ne nyina no Sompa TV ana se Sompa bo share search engine mu awada roma na wo so atimi aka ye ho na yetimi edudwuma nti etiefo ayekra do twom se of Alumba ekasawie ya no ye ne ntamfa afutuo ne to aso na wo mo etwom medase the nation anchor bibia boko Awurade ayade enenso ade ache
abankom sana se tutrubunsu oni yɛ de ne yie yɛ ka sɛ nhyira ne ani de nka ne din ba bi owo bia afei ani de kwan so nso ya sa de awurade ase de ama yɛ tiefo ablabɔ na ya hwɛ sɛ de awurade asi aboa yɛn agye yɛn no aseda no a sponsors so ba bi omo bia no awurade nyankopɔn nhyira omo sɛ de da bia omo ta yɛ chimadumadi no kɔtɔɔte no ɛyɛ nhyira no a awurade nyom kɛse na ɔntre omo ahyem ɛna afutusɛm no ano ɔhyem nkɔfo ɔtwɛn okay metaka tiefo ani ahwefo nyina se oya wadwene se wapa futuo ni atatene ho a obeto frame ho be kyerew enti se utie futuo a ebeboa wo ama wiase abrabo na wo bɔ no nyoma be koso toten e de ama wo firi se metaka kire tiefo nyina se de wotwa sa no empempi ya na wonim se na chi akye a orofo na futu so ma me de ebre no ya adwomfom so tum ya jiwumfom so ankasa tum ewiase abrabo na ye bono enfom so wo bibia ho sena nipa wo ba fom duru ba bia wo nanti nyina akura tumi ya atem didi a wo de fom obie eduru ba bia katrama ya betumi atwon aduwa kwa asem ani amaniem katrama kro ya betumi duwa kwa asan ani amaniem no for me catch on na nwumre se eduru baabi a ya menyo ho agiman bi eno ti se wo fum obi na se mpanifo twahia ne e catch on se ade a wo ye wo anya de a ene ma se ma me catch on nyina se jonfum so tum orofo duru baabi no ahomaso bi obi ye ya wanyemfum so antum ntino baabi akowie no amwa no eduru ba bi fonso a wade ne wantumi anya ntumu no ema ukunu edi ho ya opa ne sayo ntino oso ntumi enwa no biem ne sayo ntino ama wade no agicha ayebasa fa ko ankoda nam nyina so ayebasa eno ti ya gia fonso atum pa de a enkaka nkowie ya fiase daw si agia fonso atum ene pa chew ewo fie a kan kowie koto eno ti masema meka cho ne odede bia ne se enipa na efom na sene na enipa achopa bamu a e wo se ye de che ma me papa eduru babi no emfa ho se wo ya pani ofom oba no e wo se wo pa na chew na atwomfom so otumu kasa twitwi bia wo kan ye e kire wo sofo nti no ene adana oso no me si agiamfom so atumu a kan kwankwawie aduabo ya giamfom so atum pa dia wonofo ka ma no mensamo ya kangu ya so no ene kadimu a eye adwuma ama wo to nananom ensiedo me ka cho se odede bia nyine fom so atum efiri se medika ka cho dada se esene katrema mpo wo moko no omo anedi won tamu asem eno tiboni be pa na onwua ayewo na empo wagine fom so atum no pa wachewa usu ntimi fa nche no eno ti agia fom so atum ena nwumire pa de a ebema brabo akoso toten efiri se fom so ayebeye no enum asotwe ena bema nome aba brabo so amaduabo abaye so na ekoba ne saa so de a orofo wanhwe abeto na nanom so yedo brabo na wo bona so betwa ekoba ne saa so abode ne begu ekoba ne saa adwuma no enyoma wo fafiri ho no wanyo fom so atum na wampa nchew ne yamfa nchew a yeyi wadi akombede wo ado oma ena oyiri nyina eno te na nwumire yenkan hunu se ewiase abrabo na yebo no enipa yen ankasa ne afumu na se afumu a yenyintum ne mpa ho achew ne nto abrabo so ekopa no sa ebema wiase tena enso ayede eye me modofo pa Yaw Aboagye Oforisuo ne ntifosuo yenye mfonsuo tum na abrabo enko emfa enko nanim omra samoa Oforisuo ebedase said ye da Nyankopon ase no na enenso mujadi emu afusan ya kachamaja bodwem na se utwedi ampo Nyankopon na de adom yen se nyo no a ke na mhefa na yakasa samri bebe obi da no ye pusu na pantan sa se pek bushan beka so nka hu kwa nso enye yi tense nyame ne de ne ye yen che adofo ne ye tiefo nyina jaba free bebe obi a mechiawo na obo nso washtown slippers papa pa fie also ena
who shall slippers be ashamed and let yourself walk. Hey, of also be man, somehow the abano, I know what you, John Fum Swatum. Kayapa, Tifuntin ye. John Fum Swatum, or being from so 1 year to and then no man in actual sign. But in him in the winning. You no man kitting kitty be one ma, of also bema. A beating nipa. Okay, and cow. But Yanni won't pan say. Chum fum so to and from so. Niana me patcho. Sam Crawford me no. Or more bank, what John fum so to ma. Be giddy say, my form fetch me. Oh, but Ghana. Said Tifo Beshan and Sopa, Obi. A fum ninia. Obi a fum ne Obi a fum ni kuno. Obi a fum ne busu apani. Obi a fum ne maame. Obi a fum ne papa. Ono nim pefe sha ade na odidi nipa na nkoye. Ba wasanya adwen bi woni tirim. Wache na adwen mu bebre. Akwa ikura me kopa ni che obeka se me pene dodo. Obeka se me dono dodo. Entime mpa yenya yentwe. Na de ba kwa ya na ofoso be ma time wo wiase de se. Chise uka kodru baabi ni waka kire se okay se mo se mafom de amepa chawo tie koma bi ode abehye ho ene me ka kire wo awutie se wo kan bia ukunu ne bonyo so e bia fi ne won fi na ya kam eda nipa netrim ukan bi kire wo yire aya kam them because enwe peye okay so se mafom a agye me mfom so atum da bi wan kasa trase do maybe a debia me come see a trewy. Who cha bibia? A dear woody ba, a sound adrian papa ba, and noon to 1 cassa trash. What dreams are dear? Me dear abriwetia. A dear me dear mia quaculumba. Mian casama quadadrian. And you will care some. And you will care some more. A dear me dear Oforisuo. And you will care some. I then a mian casam to from him and for telephone. Ana min komi nwane na ase jaka no me kase mi kire o mi ankasa makwada adwene ho hwe duru me bia nipa bia woda sebe onwene no ya na sesena ya ofa woba na oba sebe woda na wantinki no ma bia na sesena ya ofa bema na bema sebe oda sebe ontinki no ya na sesena ya owo ba na akura ni muade ekwan bi so wono antinki se maka bibia tia me maame maka bibia tia dada ade bia meka uhwemu aye ne ahiafo na ya na sa no ma ne ba ye so pa won sikani asebe mpraduasa watia ne ba na sebe mpra ye jojo ne da hie ni nko atia ne ba oho nyo nko na sebe mpraduasa o manye obanye sikani tia ne ba ye kodwa atoa sana awade semu sebema afom ne yire a na ne yire koba ani de sefata bia no ofom na opane chew sebema nkoma nesa ahia na twitwa agina ahia na pa ofia na yire pa na chewa ya na ya basire menwa me se wo fomu a bomodin anyu nya loser sebe mpraduasa wo no kura wa wura kire bema wo no kura wura kire wo ba no de ma me ka ko ne ye awalefo bia wore so many years ade ebeti wo montam ya de kete from so be a ba ya wo ba na hu se makant ade we atia me kunu na emum me come from so akire se me pa achew ana se me de chefa che me hani nipa do sen ya basre ya mtama no ma bi afriensa no ma ne afriensa no se wo tie mu nsem a wankasa wo bo wa mane no wutimi janti we na watrama wa wale agu we na watrama wo maame adomem we na watrama sabe wo papa adomem dabi we na watrama sabe wadwuma mpani ayi wadi amwa kwatra fie dabi koto kura no edu me bi na ogina ho ne se wo dwomfum so tum sentence ya de be ma no ukuhia judge bi otim kase waka ne kura kire court wa mama amere itiesa nka me ma 20 years nanso no kura kan ye ntine mama 10 years de nipa pe wo wiase ya no ye besre obi bia wotie yen ye kase ye twa kwa sa topic we betim da program a bio phone line ye de be pon
because nipa bebre de sha shomanum se ye mi hu ya ka me pa me kunu chaw mi hu ya ka me pa papa chaw mi hu ya ka me pa me mabusu apani bi a chaw obi afum ne kuro mo hene ono ni pese wa fum ne kuro mo hene pefe nenso se wo kɔ na nanim edema ya besre so kwa broche nim ne ade a yenuanom se enkola ya wo mo ho no se omo fum nkola na omo fum nkola na omo pa omo ma ne chew I'm sorry Ghana yenim I'm sorry kai yenim se ma fum menua na me jai na makasem de ne di pepepe ya trewiase yenim ena koto nkola ya omutimi ka che se me de we are make come adwan akire wo kura ketekete me de wo ya asema make akire wo me de wo nimme me na me yesei me nti o hia chewa ne ba ade na wo di wo nua no so nye eti wo ka asem de bi kire na eti ka sumdu amafie ya basre ena futu sem ya no odin entrama wade bi ahwere wo no ena wo nua bi ahwere no wanti manfa bibia ncha nka asem de bi nti no ena wo so te ho ede na wo so sua bibia firim Shia bibi film ena futu se me ano den shia bibi film na noma kitinkiti bia hwere ne a sa noma na hwere no eye noma kitinkiti bia esanke ye ka ne yenye ya de kese bi enso ne sa noma kitinkiti ma ya de kese bi edai ahwere yen ofoso obema aduro baji watrema de bia me ka futu se mi do so obeti do so nti o papa ni trim fagem enkoyi na so ti a ebebo ama wade pa bia osusu se ye wode ano wahu sa futu se moyi na abaye wode afebo ofoso nyame hye obibia no okay abrotia ofoso be ma meda sena masachi yetiefo nyina na enfonso hwe no ebata nipa ho na se waye nipa enko ade eye dane a ewosa wo ye enfonso bra wo ye mfonso no na wo gi atomo na wo gi tomo nso a na watew ho anasa wapa wo ho e de free sa mfonso no ho na wo move on anasa wo sua bibi e de free eno na so omna samuel kasa ba kasa ha speaking from experience na timi wo se wo wura de ni mu aba e na wo nya ho sua hu no e na wo de ho nkyerɛkyerɛ no e dey e ma amanfo enti mfonso de obi obeye mfonso bia ne sebi onye kwasea ya ka se bia jimifo nti ko ya de we se na nim se bia mfonso na ho ba beye no da bi mo na wo ye mfonso no anase mfonso bia beba wo akwam a obeye no ete se de wo ne ma hwie guo se wo sore na wo hyehya wo kwan ya befa so a wo be hyehye ne yie mpo no se wo polimpo na ene ma no ebi nse mfiri nto anase nhwe ngu biem anase se wo nam abo mu na se wo poli a ehwo no wo be hu se wa poli awie ni nti se wanya hu nyansasue nti ha ya abo mu nti no ma menyi mi nan kosoro mako eno na wo go kɔ wanim eti ye ka kire wo bia se wo ya mfonso a eya ma empleple nto obi so eya ma enya wo se wo de bibia wo na wo ye perfect wom enka enipa ye nyina na sa abode ye nyina na ye perfect anase nipa se ye ka se bia mfonso ne ye ho a enka ye se ne ye takire ma ya egu ye numu enu a wo mu mienu a ye nuafo enka enkoba se ebi betimi aka bia na se betimi aka keterema enti mfonso bata nipa ho na obi obeya mfonso no so no ofoso be ma se de mesi aka no osua de afim no wagye wo ho so e de afim anase wate wo ho de afiri ho eboa ma brabo konkan eboa ma hu se de kwan a obetimi ahyehye wa brabo ye e wa bra won koto afene mu anase mfonso foforo bi odobekwa koto wo se ye mu biem obi a wonya anase wo nya experience anase wo hu mfonso da no ofoso be ma sometimes eya no oni a story to tell wa fa de bi mu wa fa mfonso bi a ukoye ye mu no wanya suahunu wo mu nte no e kire bi ni se bi to obi kurampo na wutimi ye nhweso de wankasa wo de na eto wo no wutimi de ye nhweso de na wo de aka bi e de a kire afoforo eya me de ukọ proverbs wa na se mebisam ho a oka asem bi wo ho ofoso be ma proverbs 28:13 no wo se de wakata ne mrato so no onye prompro ne mom de oka no ojaye no ono obehu ne mobo onu obi te obefom no onu ukunu te ono oyere te yesi dua eben no eno na ya na etwie de awoni ni dware no onu na besere woto ena de odi ni di no so no onu na bewe wonam
eto da bia wo yiri betimi aka asem bi de atiaw eto da bia okunu betimi abie na no aka asem ya obi de akyerew obetimi adwene hwan ya osafo wo ti kwoboduam ane wono na be ya wo saa me ye bo asia ma meti ase no mu esanse me ni wuni ayonkofa na se ya friend say na afofo ayonkofa bi ate se wo ye ntemuntem na wo men etimi ntimi medi watama na se ntimi meka asam ya nkyerew eti de wo be wo no na be fom wo na mom sa wo fom nipa no se wo be wo nte no e bia waka asam atwi no aya ne ya wo sa wa fom no e de na wo sa wo ye je won phone so otum ene esai anase niam ketenkete kakra bi e ba ya wade mu ya hu kwan ye be fa so e be admit se ade wo ya be ye de man ka ne ye oba be sia se ni kunu kwasia wakwada adwene ho panyin se sumiye mu e na adwendwen wo oda wada sumiye so ma bi da sumiye mienu so ebi de ne asate tabi de ahyehye ya ha mu enso no wakwada so nyina wie no bibi mpuso ne sa asamo a meka kire mi kura no man ka no kwan so na se nyanyansasam na meka ye no eti ma me nkopa de chew ofiri proud why no pompous eso na ye adwuma kese a kire ni kunu ni nti no ofa ni kunu nya gaba eti obun kotodwe pa ne chew anaso admit say ana bia anase di asamo a meka ye man ka ne ye nti fa cha me office na ho ofa no ebi beti akọ eba ne sa na ni di de na ekita no bia se be free ni so se senyon eti enam so nti no ababa wa bi ben pa bia wonya no essence wanti me admit ni mistake bia wode ye be ma ni ntine na wade na gu be ma bi ko hia oba papa bi pa akotwe mpla wonachi eyemfonso sa obetwe mpla ma bi kwa pa wo yire hu ne yiri hu yo okaka ye no ene wasesa ne ne ma akogu mpna no so na mpra no so hwe we ya wotena ho bebo so memiensa no wo se be ma no kra se wo mo wani nti no wono so wagya no mesraw 20 e ma na nya wo sa e ma wo akwam eti ye ka cho ye bre ne ko de ye ka cho nyina ne se semfonso ba e ya no wagye atom na mfonso no e bata nipa we nipa e na ye mfonso e nipa nya mfonso anka adam enka de okoye ye ye friend say ivu koye mfonso no wo ba na nko wagye tumu ana se adam nyankopon ba na oka so e ye me na de tuoma se no mhyamsa no ba no kra no yi me mfem pade na ade bon ntim na me ye bema nsinso ba sa no ahem nti me gina mu na ma gemfonso na tom enke bia ogemfonso ntoma ne nkanya ne se ye bra wo ha se no ma ye pa ye ho a ye hunu yasene mu enti ye ka che obi asa da roma ene bra ni ho a ye de ba ye se ye twini twan twuma mentwo we no empanyi se makorabo enimfonso ba ko bi achi na ka se bia wo ye ho kokota konsem menyi ntumi nye sei na ma wade pa bi adache ebetimi aboa ma wo nchini mampo no abete so mfa so pa no e ma ne Moses anya sa wanhwe ya debi no wode won sa behye wonum wanka ye nso a obeka ya sere won fonso ba ko bia wo ye ya wanya ntomofo so be ma menyansafo ye bu ni be ye nka sa dro be chon so a ya trema ma mfa ma asemse okay enonti ehu behia so begye umrato ade atum the nation's uncle obozo be ma ani die kwan so na ye me wo fa ase bi birthday na woda ha ye friend Linda me wo fa ase Linda be obi a mesere Awurade Nyankopon hira de ma no ene ye na woda Awurade nka no no nya ne kase Awurade mfa akonya we so surprise na brabo sika ene aware pa Awurade ntrana hima ne mankotota afise se de ontrene nsase na ka wa pa bi hye so de ne be kompuntu mu Linda ba bia wo bia wo fa mi hira okose Awurade nka ho upie na adwo ani anu aya hye nipa mama ho ahi Awurade nya okase ofosu waka nsem ne ene nsem na waka no etiapo na ehia mo dasani bia so fa sa asem wi so na ode bone bra ekobasa abrabom no untime nyimfunso ntumu a problem kese na ya bibire mu ayewo kuru ya ye frɛ ne Ghana no problem kese pa ne kasa wo blofu mu ayentante forgive me I'm sorry eniha tinano na me yese me wo ba bia na ma short dia me de beto no because e di no hwehwe system ni mu no a ho odene ontin wa MP anum ontin wa minister anum papa him say na no ne oye we deceive o man no for him to come out and say I'm sorry forgive me na me nim say ne beko no momfa nche ne ento aso no da bida mani Fred ye panyina mahunu so aye bida eye me wo fa ase adikumkufo ona obedi ade na bibia ankoye no pia bonte no se no wo achi no nim zete saa ndina no kan sa ndisa akoye se ya mfa nche ne nyina ehu ko ye fa so ye beko ye nim obi foforo ka ho de ne amura fi ye nim sorry ka forgive me I'm sorry
forgive me ne ba sorry bebente ne forgive me no kura de e free brofo kasem ontim free wo hena no ontim free papa no ontim free maame ano ontim free adwumawura no ontim free almost da bia me kasa ansam no kura de ye press from for na eka du kan awurade asem a wasi wo hia ni de ode ano brebre ne chopa na kasa no sika ni de obuansam dendenden ndiye kuro ne ya bibire ne ye wom no kura de am sorry no ahiafo ene workers ene eka ene nkora asa papa ne kwa ade ne ba ne fast no anya de na enso yeso ne panyiri ya de adi fonti na akura sa daddy I'm sorry akura eso mfomye one na mfo gire ni pe mo be pa ni sunu sei asa ba sa chenchena wa anya de o mfa sa esu ni nyina nsa mfa mememfe emeka so ole njeo Abraham attitude now done in the service no afum mpa efia discipline wom na respect wom no yentu na mo sa ebe ye dine pa asa me no tie Blessed Foster be kokurom sa na be gina wonyina ye enti mabona sum ebe ye de so be hu afiri kokutia na kwam despite wo ye dan ya obebe fie discipline wo no de amaw na enso ye maame no mo mayi de obeba be papa sum woni pem so wafum ni nyina echi so tro na je sa be pa je wo police ni nimsa ko fa so chi traffic mu anya de Moya kwikansam na kwa je no wo ye difo nenso sela wan insist say kasole no nyan ne ko wodi fere ye be dane ama no aka so anko ye fa chame ne de wo mum kasole nyesa wodi ade anya be ye be ma inim se ko fa so triti ni yiri anko ye yan kase oba ho sa papa kurase ni kwan fa so kase oba no enye yan kurase fo kasa enti o san ga wugya ko se ani fa chame na mbo ofu aboro so ma hunu na akofa de ban se fa chane yan ko yanim efe papa isa ase me kasa me yira ka bi wa anya de aheda for so ni divie wo so nim se ni ayi kurase sem sa no oba no so de abufuo ni ba ketua bi no ko fa so yi be ma kwase ade ma no o wie yo se ase wo hye abufuo ndi enti me pare che ono so mpa me che wanza we kwase yi chop money so waje o kwase akọ okrom onya blaze ye fe otoban ntoma guzu no waje na nsusu obenu no ho aka sore na niam ato aso no wanim Asam na ye kan trasa no ye de nkofo bebiri akọ TV stations so especially Sompa Asem Mpe Nipa agwo hunu ka sole wo fia kasa nim gwase we nyina wa madi o enzo ha ne ye be kire nse wa anye ne ye koka sole no asa aka se mo nka me ho ne ye nka sole jimi diga nkwa aka ni fia nga ni asumdie ho de ni kokoti sem be ma na wunu ode ya ne yire ne ma ne busuani wakane siye so nipa nyina ani ma obema ne jimi ni da adi wie ye no afi no wodi atuma koka sole edi awrade asem so kwasea woni hunumu wanika na emom so obeda na komadi eno nko na hia no ndiga obenya hunumu hu sa ha na wosa me ye na twatia no fa me koba bia opebia ne na koba bia opebia ne age atumi so odifo ne abone ka asoso ansa na obafi ohunu sa ya ka ya abanade ne ya firi nza me nuase ye nuafo ede engosi na wo fie na ne ye ka che na nua na yera na ate afiri oni so ya basre so le kata bibia so na ko wanim minim papa bia wo ya ade a odi bi mo odi fo I'm sorry papa ya nya amane ya da tina ne nuanom nyina di na tem se wo ye hufuo ye mobra sa wo de nipa fom okura asem ye sole wazim ne kwase ye penyinje me ye sole me abusuafo be pe na asem we ne bewu anka na chiriba na wo so odi ade enso mo se papa ne bewu no se so oni wa ye mfa we na ani ba ne ho so no ne nipa be num edimu abusuani mawu na obi aye chuzu ono so na anya abusua panyini because wa jesu bia mampanyimfo ndi afra wo nkrata se de akwa we tie nko ade se de omunu suban tie se de ofozu tie se de ohene yire tie nko ade se meni woda achi bia ne nokura die ne chopa ma omu nsusu so ono kura betima wu aja omo omu nsusu so ono de obewo nkwa da nti no se ye ni woda achi a ono na eni ade yenim se ye mampo fuma o wa akomapa o de be kurankura no ama ne ma akoso de amaye mepacho wuni kapre susu sa ma wo matiri so wasema adine dodo nya no na chesa wo ye champion nya na chesa wo ye obi check asam na aba no se wodi bi mu de ya ne gina mu ye mani bakuro hu sa wagimi chen no na mo wera sa wodi ya nya de ya mpacho ntampa koto de graw na pepa awurade ama ye duro bi enim so hwe se be makuranka wuni mu na chope ka ho a kada bi abedi boni apacho genzo de papa ya kofa na yiraji o oba na che no se le on bezo be ka sole
sorry so de nke bubu oba ntempa na de nisuo kitu bia so ade tia na azako suaka o uvi ase nyina ye no wonim gano a nipa pempe wasem nyina ye no ndimi gano a adwuma efu buabu ani je nya ye no ndimi gano wonje wotum dodo da bia Mr. Right wo de no na ye enye I'm sorry enkum nipa I'm sorry enye 10 billion I'm sorry engura V8 no aka sem ndimi top petrol wo ya ade amepato ye agitum ensi biem na asem fa na asem ko ewade nsha ne otie no onya ne kase okay enoti ene meka cho dede bia se emfom so no de beba nanso ekoba ne sa chomfom so tum ne mpa cho ne nkonku yanim 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 hello Udin baby afrefre That's a million. Oh Auntie Milia na say onne no ya escape me kakra yentie o Aye. That's what to say. Kama pa Mchana na wabeja funi na ohine yere mchana pa aliye amasi pa ne mofutu ene bia demode mai ohine yempa cho madam vitu so otia ngo fosu mu nyina ya jeneso that the amasi ne mofutu de bia munya samfo for the mai ene dio no tuma ya sunjebe ba kada no ohine yere kase adane igbateli we koja no attract we koja no attract yeso e wo sa be sina sorry dem te ptv ba obi agadi e no bo se ta tu ya e kede ne na mbide nti de na ye kete ho no mo ta nti sia se ke be di enfum to hatum na me sira mu pa okay hello Fosu yeah ya kaza sundin kawo no apamfo nyina yumre Eka sunsun pizarro. Muni abe me yimeni me ka fefu aguna be fasi. Fosu ena so nyame nhira mo pa ne de bia tinya atamfo fo na mo de bre ni bubu mo. Okay. Fosu na me de me kan se. Iya ti se nipa wo yem funso na wu ne se ampa wa yem funso a. Puti ne se fefu funso a wa yo. Na to wa nya ntu se wa yem funso a. De bia be ko so ayem funso no. When you may much amount de buy, you probably pray what I teach you. I am from so when you so I am from so no cream na puma. They be on the door, yeah. If you buy it, then say, I'm sorry. I mean, Shram of and then for pictures of Mam Biaba. It's no Biaba. I mean, come on. No, okay. I branch in any Pizarro Yasepa. Hello. Baby, I'm free. Oh, the free, Ufrefre Mampoti. Okay. Yo, my team program but that you may and I'm watching more future. Why are the sons a depending on it to be coming to us. I dear. Mama, I Jimmy said, you know, so be also fun to Nakuma, so near your body where they would go to which we are coming patcho so. Na edi atoyi amaye na mwasi. No, okay, hello. Baby, I'm free udin. Good evening. Ma just okatachi, baby, I'm free udin. Me kaba bi do taw. No, okay, yeti o. Ni wele ya da masofa na me tia o falumba. O kasa na no hapo pa. Okay. Na dia ba ko a let's see an letter. Say, well, I'm not sorry. I am sorry, dear. What's the price? Who I am, if you say, Nano Cassiano. It's the baby. What's that? Ubian said, you're great. No, I'm not so near him. It is so near him. Let it to me. It's only what you should be able to say, I'm sorry. Because I'm sorry. And yet, cook a fear, so to meet them as some dear. How many am I? God bless you. No, okay, Hello, Fosu. Yeah. Fosu, I need a new move. Me, you
Adai. Nena matinya wano. Enfidu do nyina. Yeah, you do need my ya, I'm quite no anya ne tamna tekwe. Because I'm going to Masi. No, you, Yamsi can chapter can no more. Hey, Luma Zabaka. Why, yes, now, winning, move to Asem Dear, I'm saying kind of way. I'm saying can bet ya between but it is too hopeful. Too hopeful, papa, because I am fucking no evidence. But Yamin Shamu, and some to more one. Let the dear Mumla and chief to Asem. It would tell them, Minjia Monton, Yamin Shamu be. Oh, Wapaluma, my friend, papa, my whom life, my near Jabroso. Mam come out with okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Because I feel of what Frau say. Because I feel what the son then I probably so cool. Elias, yeah. They know what say. They know what say. Yana, I must walk it. Oh, I must walk. My volume no conform say TV set my volume no conform na yours okay you that's it I'm so far you know I'm so the car is pachowa anything so the car oh anything when that is what fun only them out what fun that's what about what fun about what camera the kiso I'm so it's the master parents and Sanchez I didn't come up this no remedy. If you don't come by ya, the human. Again, the man the car, and never okay, hello. Oh, Yay! I hear it. I hear it. Lele. I get up. Them. Over. This almost perform better than you. All I said the upper heaven. Did I will and never tell her. Can I be there what you see? Yeah, catch the Jimura say. Said the Yado. I'm on to Buddhists. And a big of rocket your Martin. You know, because what do what join my money with you? Like Yama Bobo Yoba. I have what Yapa. My main family for you now, and I feel program had ye. A different one more shake. I said, I said, Papa make a joke. And you make me a penny gum Nigeria in the school tomorrow on to market room. Over young for so on soon. Before so be a 1 year since Papa, that body dear, I don't know so you. Oh, catch on your bound that my son. I can't make. Oh, my God, before so I can't see the how to say sorry, now make a say. I didn't agree that main benefit. About when you say, no, me patch also can. You see that you cannot anymore, okay, hello. Baby, I'm free with you. Official Rama, I in the Casapu Western of also. Okay. Official Rama, and I say. The media radio to me, Roman, not to say, Yankopa about fear. Now, maybe I say I'm music, I will travel. Maybe I'm a customer, I am a he said, Yarwa. Then I'm a tear program now, more kind of same woman. My part, Minister, idea, a year, no, my year. It will be a man, my part, Minister, I'm why. Now, I was getting from so too, only net to it. Oh, she said you were getting from so too. Now, first and where? First in India now or in to Mukra. Okay. Hello, Bozo. Yeah. Because I seem to go to bad new. Osei. Because I seem to the family bad. Nipa nye udika. Oh, bad Angasa. And I seem to could have my baby out. Okay. Obia woman and Yaje. Okay. And you program the dear Michel, my brother papa.
di me am tia mere efua ene me na fufo don ko o egba hospital me tia omu nyina ndo be try me ni jo ho taze anya wo dia ka wi ase ye ni asem be ade titi ye we wa asase zo asem o ndi me to me we kra ho a me hwe wa me ni age eni abreti azu penensem kapa de lumba body Ewurade Yankopɔn mo fa se lumba Ewurade Yankopɔn je beje no number me da ma se muni ami adwuma wo fa momu anase wo na wo fa ase no mo fa se lumba wo na wo fa no the nations anchor no ai hello hello yeah fa hello oh yeah kojo space Meta Asem Mpe Nipa. Minya so ne lumba wai. No okay. Mama de okrom ni ma edia ba me chia omono ba omono. Chama mo de mo nyina. Ofoe. Yeah. So, aya tanya na jina court. Ota ka tiene kito nyina. Naja na je ko jina ba bi mo dani dia no. Wo ndio atimo kan no me pacho ye nim ba choka aka minti de bia nipa ya obakata ntan wo junasi ya dani dia ade be bia court me pacho nti nipa ye court ma o pacho aka de bakura no woni hwan kura na wo de be no wo court anu kwasem obia ya gangare nti na ubahunde konta yema ubona jo di agidi mato meka aji wo mu chukuro amehu de bia de paye mu ma me pa tawa nim kanti nkemo amode nyina uni bibi jesu oka boy Monday me o say me match bono auntie Monday your birthday afu e oba ye dia ba we de metreo afu e dia enye de bibia wai se wa munni mame we de Monday na broti abeto nyuma ma wate mate obete ne do ay bese sem Monday de bese sem dengene so de dengene o tiwi ade kia dengene bezemo we de me o ja se buru nto ntema na oni ekoko mizo ne 5G no de mane master o bie ni o ka sa dengo we mu okay hello for so good evening majoso me pacho me fefe so me say akonfo he haya wa ha no adai me say na 3 days akota condition be tin akonfo be tu hello mo hwe number na mame mo hwe number na ye hwe ne ka ho asem say akonfo edi adwosofo ni say prefer bo wa hwe ne new site no ano ti yango busa za post for wodwoso de no moyo uko kasisi ya na hello udi baby afrefre oh me frame abna me kasafre atus o kasafre me kasafre atus yetie o asama mo kano e bo me pa me ni ade na oba me ne ti me pa choka dine na ibi ni se me amene ne sekura me bie ma no aka te waya ade me pa ne choro kana on tsafe o ama asem ni nyina muka abono pa o ton ma wai dine da se pa ne on chire me da masi okay hello baby afrefre udin foso pizarro me do tun kinkesu me do di koye obi din foso voice no nke area mi nwe ma voice no na foso ma chia na apam for ma so ada na da mo ye ma pemsan Sompa TV okay afo ne tiefo nyina na foso me ko masem so no foso se wi ase o je won fu so tuma eduru ba bi aya ne boa Trese mpani iro nsama eni ebumu na ya na obi na ye mane nyese da bia wa fuma ya wo pacha ono e ho nkoa na wo siesie ho na mbom no daachi bi no nipa kura ya wo fum no obekọ ba bi se okopra adwuma bekọ na saa nipa kono na wote ho anokwase se ko ba saa eno de na siye no a wa mpa no che no kwan be so na abefa obenya saa adwuma na ye
edisua na wanya sha adwuma na nkɔbɔ wa brabo ma wo bɔ so yɛsrɛ ofuma sɛ ne tie bia no opachawa nipa ko tuma ma wo so ahoto bia wo pɛ no nsa kan foso Pizarro crowd. Hello baby afrefre wudin Ofosuo meninde Steven me ka frefre wanchi Sivo yetio yo foso na minsamo wa obeja fo nyina so bi bela nyame nyo bia kase omuni me pa choka pa oni ngokro ahefo a driver for Mesen sen driver for mienu aje kwanya boso a adan ya ba kwafu no mudin to kwa jinam o sen ta akuti ka sen ni pa tawo nanga yen kono mo bloko kwanya no mo konto kwa adan ya ba kwafu ba nti wiasi we yi mu ai we kanyini we akra ofuma ma onfunu so na wa yen gitum na emwa sane be ya brabo mu no obetimi ya den akowanim ewoni ya woye na mi shira mo na nya me nya mo kase bye bye. Okay, hello last caller. Hello, good evening Ofoso. O frefre he wudin Majo apoma kama odin baby afrefre e fe odi for ta Japan le chia mo nyina. Okay, na ase asa wo kan de ne kle e ya se o ya de na so am pachawa e du ko pi baby o ya de na wa pachawa ni ho yanka eni sandboard obi am pachawa nti ko de fi ase obi am pachawa nti de juma po no enti me pachawa de yin nyina yin shia ka o ya ko da o ya pani no me pachawa eni pani ni ko ra me pachawa te san tonton wura o de ma o ni so ni minister obeka o ni so president obeka nti yin shia pachawa kan ye ko na ke ya me shia me tia omo no cross o chia dada ono kura chia okay ya fa ba ko kan ho enfa ba ko pen kan ho enfa ba ko pen kan ho hello Ojo ye e ma mo ni adwuma dase kami twa wura gu so ni bi an dan ken match official taxi da ba gi na ba uja run about no so pe mi bi run about no so pe obiri konfo anoche ne statue no si ho Bodi anukura no. Na sikadwa no so wa so firi soro. Sikadwa so ekuta no ha wa soro. Na wuwuram kofo anoche a sika na odi si ho no no enso si ho. Sika no si ho de. Asanteman tiase. No gere kan consumer asanteman. Na me pa kwenya Islamic engineer ke adu ga so. So onena India. Onena India. I am fantastic from the course for the team. Okay. Just okay. I tell you, I tell you about Plan and County. But you know what Chili Diamond. One more chill. I was in the people. When you met that was a hair dancer and problem for you for. That's not the country inside in the before. That's how Diamond. How we do and German if I don't go home, yeah. What was that? Castle, the German can be them practices. Or simple country. I just said, yeah, I know that they Castle. Now, Castle got some German. Let me show you. Okay, I had a do friend on ya, ABC. I don't tia won from so a tomb. Ya jewon fo so a tomb. Enti nyame ya doma datena eye boneka ekira ye confession edie be bone pa na wo ye ya wanyo fonso atum a akowie obone ebe bie line no tam kira edie be mfomso de mrato be na wo ye ya wanya tum ka gitumu akebo a wabrabo eno ti die na wo ye ya wanya tum ansusu anso bone isusu anso bi e ba so amwa won kan kro ne wabrabo eno ene kira be ka ho asem enti die be bone pa na wo ye ya wanyo fonso atum a ene akowie oseye sa ene kira ye be fa atwa ede akọ ewo jonfom so tum part 2 ene part 1 ye de bremo no okira eye confession lie ene ye de ewuram akọ ye ko computer so dwedie emra sisia
tete ma na ye kasa tremema Sompa nkomo enya fe baako hooray Ebenezer ni awodi ya bedruni enu nti nyame ya dom a 7th March ya eya fe pepepe no Sompa nkomo abedwafo ya ohene ni amakrancha dazo a sofumami premani edi won manimu no afat wo ho so se ye beko senior high schools miensa ewo my Ghana mu Kumasi Wesley Girls Senior High St. Louis Senior High and Mount Carmel Girls Senior High ewo Tachiman Bono East Region na yakwaye won madoye yakwa sanitary pads na baako fon sanso nyame ni katanti ya to safre wo bia enyumeku ahodo club members a ewo London Amsterdam New York ene miaya ahodo nyina se momeso yasene na wie mudie special guest of honor Her Excellency Second Lady Haji Samira Bawumia na se kan wakoma se wo bu adwumadie yi a fra ya homa 0243639600 na kai se sanitary pad baako betumi asesa wo bia brabo Sompa nkomo eye bola tete ma na ye kasa tremema Sompa nkomo enya fe baako hooray Ebenezer ni awodi ya bedruni enu nti nyame ya dom a 7th March ya eya fe pepepe no Sompa nkomo abedwafo ya ohene ni amakrancha dazo a sofumami premani edi won manimu no to ho so se ye beko senior high schools miensa ewo my Ghana mu Kumasi Wesley Girls Abode ade. Senior man no do tu no. Oba mi tini kura. So wa wutu. Ayo senior. Me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. E na also no problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So won dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, Joe, the friend danke ba tonic. Muni ma biwe mi pa na se na mtumi ndi. Na mtumi danso. Mi ni ebi no we no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betena no so ma me je me ho enje. Mi jame na amuja nko na afi ese fifi meto. Ntimi kura amfa meto ntenase. Na so mi sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ron ma yeti ma dem ho. Ti na fifi ti asate ti. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara o ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo
ni nsuhye yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, yamahwafo ene atiefo nyina akwa ababim eba dia santema agiatum de Ghana man agiatum ewiasema nyina se ye yotentantu bafo ye baboye tabam ye nam soro ye san enam fam hey asemwaba na asemwaba nyina wa santimam se ye kwa santima ponda ho di asem na si ho sa brantie bi afa na use wa nya taba asem no a asem na hu o we asem checheche pa o asem we hu o we ya na nadwobe mpasu aso wo ba so mpewo a be mako ba bi wo ba ne maame se awade no kurom kwa wa wo mpewo abusuanim te ho ase ko ba bi enu ti abranti afro na you a no oba school wo Akentena Piamika University yesi tuo hye ne botom etuo hye ne botom oda ho na oni ababa wo bibia atwempena na emsa afe na emse aso ne dem odwan de odena no kan kyena wowe na wowe ogusu abo wie na ne maame se ya abranti mi hia wo abusuam etika twaso ko ba bi na ba bi ekeka kodro ne se yesi abranti ayu no woni ababa wa no da no watwitwa ne naked pictures eti sabre ababa wa ne maame so wonte ase no duru ba bi a oyi de wo sha atare ne kyerɛ wa oni ababa wa yi o se an o so de atweme no oyi naked libi no de akyerɛ ogu ababa wa n'anim ase enkonkra mra kyerɛ a yesi tuo hye ne botom so onya ababa wa no obeku no eno ti ayasem kase pa wa santema poda ho na abrantie no we ayewone ene yede ema no se wanya dia wo ye no oda ho a enti sabre no abrantie yuru kamne no kra kamde me ho ba ma post for because se kira asem ne be hu asem we no ebe ye hu eno ti abrantie ayu no wonya jimisem no oba so wo mpewa na busuafo so mo ntiase ma anware abusuani mu a to ho ase ko ba bi anyasa wo kira da no we kra one extra story de picture beto so no agya de wo kire no tete school kra ne be yina dia ne yina di abrewati Oforisuo bema emra ya hyehyɛ ɛwɔ ɔmam hase no mamamra no ɛfa baabi ɛyɛ ade a etiasa anyambransem ya sa branti efre na yiw na wo mampon da ho no ɛyɛ no ababa wa no ne na etwempena ɛna ne maame ehu no wɔse o baabi a branti afiri de ne kwan wenti ko ka kyerɛ no ne mempɛ sɛ ɔne ne benante akɔ akyire ɛna bia awo kora bam na bia eyi aba mintimi nkwa na se na baba wa na beka kyerɛ wa Oforisuo bema ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ obegu n'animu ase ampa wakɔ dance ase a no ayi ababa wa ne picture no ɔde akyerɛ boys munim ababa oh nya semesi a wɔte ase ɔmosemo te sɛ deɛ wo kan na no ayi naked video no ayi naked picture no ɔde kyerɛ ɔso obegu ababa wa n'animu ase na ogu n'animu ase wie nso a allegedly yate sɛ nkɔfo bi si etuo enso hyɛ no so obekum ababa wa ne de aka ho ne picture wa ha sɛ onimu a ɔno akasa fa ne ho nkɔma prosifo ɔfa ne ho nkɔma prosifo nyɛ sa wɔkyena da so na sɛ yɛtena se Oforisuo bema enye papa ma no oni baabia ebua kwa hostel no ɔda hɔ wɔta no so Amstead wɔ no so yɛse wɔn taa na hɔ sese wɔ na hɔ ebua kwa na yɛse wɔ stay ba sese yɛ kasa yɛ wɔgidie sɛ wɔ mampɔda ho hɔ eti abranti a wodi ayu na busuafo ne maame woda ho ne papa woda ho se omu tie ye na so obi nim na so wotie ne a okaka kira abranti ne se agimisem na wo ye no wonyai eyamfonso betimi de akɔdina kɔto asan mu anase fene mu ye tutu hu bebire Oforisuo bema etwe wo hu no se nya nwuro nwie ya eya ayamo ne data wei eya kokɔbo kire nyakopɔ ya adom a obeya ofa no nkɔma prosifo na wonya ne gimisem na wonya sade a emla no ba bia safata no yen ye bebe kisho se eni ne bedina ye emla no aso ne pana ba bia wo so okoda no anaso okoyi ne hu ade kronta wo ye sa niema tantade we se no wode ababa wa na akoso akuma nyina kyerɛkyerɛ eni hu ya no kyerɛ sen tonga watu da
What they kwa kwachira obi so pewa Air Force. Omo wale 40 years to come wale egu. Na wa atwe mpena be say some months say years 1 year say 2 years no when ya bele oba ho no oba no wa yo de akwa no ho. Okay. Ofoso be manyame ya. The nation saka. Die hu kra wo mu no etuo na sha branch ni butum no. Anya saka ase me kame moso. Can make the story no china. The two nation ni butum no ya hwe ye. Ebiasi ya police ni okumo bi ya. Baba wa madwo me kan abusuafo ya. Ozo ani je kwa so we ba china dia. Enya na manamra cha. Ko ma me no na me ntimfiri ma me na no. Na me nti bi so mfiri ne ba ho. Na me nti bi mfiri akura ne ho. Ndi hia omo a omuntu anamo esefata ne mra. Na afutu am de be ma baba anse ne o ma me kan ya mpa omu bi so ya omunsu de. Wa wo honam nipadua no awora ma be ma picture ne be ye ode. Ena nkura ni bi asora ma ono akura ne be so kamra no ha ne ni ahwema bu ni mu ko se ne wodi do. Na adwini ni ho echina ompe bi ma na asem aba no na afi ye de ye wusi ya na edim dike go bo ma me ma ne ye nya ode odi aye mpanyimfo zu wu a obone a wote ba bi nka na twa konkro so aka twa se ne wo kwase na wo nya awreho etomre bi ye mama bi ya wo mu kurumu a ahodu amete ne se gas ni twam sande akopuza chain dana so ma de bone nufu ano ye friend say na funu ma ano ayi so your stomach bi ne ono adi kian ye no ho no wode abekire wi ase awie na be ma de na ma me de wo na wo twa na opamo na nko bedwa media be ma ni jimi ni tuo na mo keka na mpese metifiri omo ano chena na ne wo ho ne ase kire omo aka ache na omo hunu jimi wo ko wale obi we ntina tribalism first yes enye no mama ma me no mu asema bam we che se nka wa ne ba na asem si ya asi wan ye kura wo diga ma me ken wa ye decent bi ne hu se okay sa tete kwan wa ne wa ma me fo mu nya ye moa we zu de wa da jimi na dia me hu se bia wo firi no entina ma me pam ndi won hwe ne yie na bibia nkobo confirm e batachina asem ni mu o ya na me ntim firi o mu bia no dia mbese medozu ko biza. Okay, omra sama. No for sure when the tashi the young be painting na neka. Edu maybe a sa no more yehu bia ene nkwankwan no more ye no mo de odo no eco speed to do. Edu maybe ho no for sure ade ankasa chance ya wadidim. Du maybe ubane sa kola bi di mu agura ya nanka hadwen. Ye bese emo akora anye sa de we. Sa wonu oba na idi agro na kodu mpempenso bi a enye oba no kwa no so no abusua na aka oba no so tie na abusuafo asem de ye ken se te sampa na misusu se enye onu nko ade enti me no drum be bi wa na obi nwa twa na ewedi mi ayiko ene nkwankwa na aba ne ye sa no ma we ama 7 predua se wodo na nka se fre no do ne emprantwe nsem no eya yetan watwa oba naked picture ena akoba se unwo bi ana de atale na che onimu wi aka ayi ni na ne hwe na wadane wi ne wenye dambo sete sam papa edambo ne etasin so etibi do for so agro ba ofia in 15 sun steps in kushia na kwan minim se we nipa wajimenim de bia makam se ni jimi fo ye de eka na ru na ni so eya de a emema ni bitaye etibi o mi defend obi a boy ni mi defend ne da na mo ye behwe sa no ma we koso a ye besre ade e koso na Ghana mamra ne tia no se wo koye na se so mu a ne de ekumi ne se de mo ken se tuo hye no abrante no ababa wan de pa na ababa wan aye no na ye kan ya nka ho asem a ye nsem twofo ya nka ho asem a 7 preduasa ne ya ye tiafo e wo amabusua no ampa ne nwane ampa ebisi ube wansa da kwesa baba wa bia wada eti ya kan ya te ntem no de ofo so wo kyanya me adoma se ya nti bibia mfisa asempa bi sa abrante ne se ebi amia na me de ho akoma police ni ade ya beka ho asem because maame no de ha no de abeto ye ni mu ha ti abrante no so fi se afidication senya no kwa na busuafo so dia na busuafo ankasa nkyere no no mo so mra na o kyera no ye beka ye ma bibi nsimwie Ghana ye pesade no ye ma bibi si wiansa ye ma bibi nsimwie sa no ma ne koso ye tan dodo ba pictures ye de na naked picture ne ade wankasa sebe wo wafa ho wadidi mu pen na wudi sankwase ade no sete sampa na wudi sankwase ade no ofoso de manu nyacha okay enoti abranti ayu onya de wo kire wo da ho no onya de wo kire no kra obi okọ university pa emfata jade wo kire no wo yesa na nwoma wo sua nyina no kra no sabia ku sabia nya adom fa so ama so ama me no papa oba so onya ompewa jano manenko etititia yamfa akwanya we so na yenchia na nadwoben ona ye da ho hene first match ne maame ni mpon dampam wo ya brempon ye kwotwetwe sika mu botu ho mesa yie no
The oba nya atrase maame impom to say ya no akasa den ho ye me ba chonya mi adom me ho ye kasa gu microphone my to boase kwata bisa na wayiwe no okay eti yakwa akoyanim 21st clinic sciatica expert enche ye no mo ebetwetwem komo CCC 3 Herbal Center or the 3 cook capsules cook master or the abadwa so odofo cook group papa mekanfo nam de amount 3A Herbal Center ne nupa 3 cook capsules cook abode abadwa so no na mekanfo na me de amount odofo sa cook group we no dodro no na ajatum se eye na cook group we no eno na sawo no mo enka dabi enka kra cook group bi wa wo no mo a wankasa kra no se wote wo ho kra na ukọ jana so odan mu a wanhwe ye obeyi agu ho every say kapa or for 3 cook capsules ni nduro no de onoma baby apabia no utumi edekọ wani so ayusi duru baby amama agina osisim no udware ahonam eyo hene no kokwa poma tro se tuenie 3 cook capsules cook master eno elebidu akagina mu na timetu ase kolina kaba dani heba mr heba ne happy dank okwa ubenya bia to 0546 107 107 0546 107 107 miso drink no aye krado aye yiredi orofo yempe bi empire minim na yempe 5G meza ne bi yema me no ne galamsefo no ne mazefo no dia dance say 5G meza no onomo a emate apopa ade cha no pa utumi ko onwuma so emema na dance die ba ko bi kura say onomo ama hoden ba ko no enwoma mutumi yeyire ema ade cha ma mopiafo sa na mizo no mrante ne bi edi sa dance aponto ne abadinto ne ayidwo no unya 5G meza ni AM mizo ni bia ebebo apa manager Daniel ewo 21st kenekehwa overseas ko abusu secha sa ana bikan supermarket abawa sister sewa o wanomanje post office yenko tobi mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University mizo abusu se yenko hoy sa na Sachi Enterprise o asafo wone VIP car park no na edi enhwe nimu asafo abinchi na mekan 0247270221 0247270221 yakoi na Sachi ebenya bi na wodi amaw kwa kuochiri company limited ewo so apuema ntamu orofo yakoi apuema ntofo so yiribi ene wodampo tamu nyina da kwa kuochiri ukọhwa obenya bi amaw mizu 5G meza KFKG Enterprise woni ndom hotel no ene di hwani mu wuwura makonu so ame no opamangwa brose ni me ho na KFKG Enterprise ho orofo yakoi ni koto mizu 5G meza ni bi na ebebo epa ma me akwa ababiem eja impom te saying na me adom me ho ye udin de saying me ba cho ye frame Abanga Grace free hin na baye me ba cho mete Antoa kasa me ba cho in the new site wakosam ne saying odi abedan si utententu ye ni betumi aboa o me ba cho insurance company bi na me kunu etiase no ukoye insurance company bay Vanguard Assurance Insurance company bay Vanguard Assurance Krofu we ya so den ukuru ye den oye insurance ma me ne nkura no wo wu ye December ni mu na me de owu August 2021 ni December mu na me de no koy no mu ye bibia ma me no mo se me 3 months time e ko 2 years ni last 2 weeks kra me frɛ wo wasema be kan say wonim date a ade ne be bantimi nya abotre ena mbuza anse ntimi nya abotre more than 2 years ni minya abotre nkosi da be wase wontimi nhye me date say bia na ase kina but minya abotre muso ukuru wu ya di mfie sai aburu 2 years na o fill forms no ma so aduru sai aburu 2 years me fill forms ni December etwa mu ni 2 years uko hom so munim da beba me ba cho na fill form no mka se beba da be o se enche o ma specific day and a date bia 10 years kwa na ma ya wo atwen yim wa na mobile no watu afa ho oh ma call several times na me sign the call insurance company bi nso kra wo hon side so omo no mo ye pempanyufo omo so akọ omo kra me de call omo hwe omo date say last year July no eno kom discount be ma koko board abrosanim nice for no me ba join eno so ma call omo hwe omo July no afere me frame ma me na wo so omo akọ omo so a omo hu de omo nka kra bi
Just say, oh, your mom, you soon betray a man. Mean to me, the old trade your moye from patches, so peso mubechiano. Commissioner Kasa to say Vanguard phone into still a Muntiama. Never try. Now the court to a nice phone and him, dear Asem Mpe catcher. My media court, medical two or when you almost so made the hood, my call several times. Last 2 weeks, from a friend almost say I'm winning into your own face can mammy because date almost share almost so much can date no clap. As you say, the audio about dancing and music amount. Maybe I try. Vanguard the free cry, Jessica will more than say you. A coban Sam, we are here to tomorrow true, your tomorrow could yes, say will be a dreamer. Say, Kodana, then Umudi. I didn't we are dear Juma. Me fat and chance in plastic boots, no more sword the question. Koda, a show we are saying 5. Makumakunum. Never try. Tikako Jessica will cry their support to Sikano. Yes, na sika mo sika boti om de be ma no omo ka kire o omo ka kire mbe sa cheni nti ama me ire kra fi emu be du kakra me pa chwan ke betumi afa nyoma kakra dia support o ma kwala ne hwemu ban ya me pa chwan aya semu to ma yo ma nyu so mbedua no mdua me dia mente nyoma bia se o ma me na wuta ko o mo so pa me kopa me ko edubire bi kura me ko ha papa no te wono me ko say wono nim de obeye wonim asama won papa wote fa he papa bi wo ehonu ma wo kwa wote anim hono me nse da nim ne din sade o so nim de obeye me pa chwan ye ne 21st kene ketwetwe ko momra sisi ye my bofo tene ko ho na ye nti na no asem kakra bi na ye mfam pele nko na mom ye ne 21st kene ketwetwe ko monwie na media me utimi mbeka nche se mi ko insurance yo utimi kanchire me me utimi kanchire me o de ma ye ne 21st kene ketwetwe nkomo asisi semapo menteme ho asese ye bi no foso aboagye medi akiro tine du bia na me bu atimi fofofofo ana se me pam insurance fo bi mo nam se mo ba de me na ba ye mo de na mo ba de o me ho Yana 21st kene ketwetwe nkomo mra sisi Dr. Abelani mukakra badawroma Yenhwe ya pom den no na yedi insurance fo achia onwe ya ibenyina pressure kora Dr. Memo akwaba ya mejo so da bia boko de ya mina dom boko 21st kene kaso yete sei o nyamina dom bia kwaso yie pa na bia so ho ye ye ho ye na uni bibi sa siatica no menya 21st kene ka ba ka mnim se bibi de siatica o sa I said, "I'm for people some jeboso." When you easy cry because 21st can you buy no. Let me trim akum kruma mam who say clinic ya 21st na minasata na mufie no ya adwuma na LPM to hwe siatica no. Me kwa na mfu se siatica no kwa ya dura no mo. Se no ne yade no. Sanity na binumo ka se ya dura e wo ho. Siatica no. Mi ho siatica na yade. Condition e wo ho e dia mfo nya pa. Na doctor ede na muduedue mu hu se sa siatica no sa wo na enya nwanwa. Enu nti a the whole Africa nyina mi ha mania Africa nyina the first sciatica research and treatment center Ghana na ewo. Ana ye 21st clinic nso. The first sciatica research and treatment center actually say ye per sciatica hunimdie ye per sciatica mu nhwehwemu chese ntete a enya firi ho ene akadia ye de sayade no ye hye kina no ye no sciatica research and treatment center enti Africa nyina no nya bi obabia enti animonyam hye ema Ghana fo yes enti so wo hwe sciatica se de nyankopon esia pages 21st clinic ene sciatica na sciatica ayaresa na pempenso ade akoduna anka wo say ye issue of national concern e wo say anka ban eto na esis ho na kwese eti otimi eye more advert ema 21st clinic se de be ya mofo bebre na beti anka beje omo sciatica ayaresa no e wo 21st clinic de enti make us say si a woko office akasia na
baabi anka o pese anka o timi ekohu panyin bi a ɔte hɔnom na watimi obi a onkrata asɛm bi anase wasɛm bi na watimi adi hu dwuma ama no obɛkɔ na panyin ni hɔ ni nyina ne sɛ siate ɔnyɛ siate ka ontimi ntena office obi anya siate ka dendende ontimi nko na afum ni nyina sɛ ka sɛ causes of low productivity anka siate ka ho because siate ka nti obi ntimi nko adwuma siate ka nti soja ni ntimi nyɛ na adwuma siate ka nti police ni ntimi nyɛ na adwuma o ka sɛ ongina hɔ ntimi ngina hɔ o ka sɛ okuani enko friend sɛ afum enko yɛ adwuma o yɛ brebre ko duro krampo a ontimi yɛ adwuma sɛ de ɛsafata because siate ka no ɛso ne sisi ankasa ɛde fan ne to ase ɛso ne siremu ɛde ban ne nan kokomu ɛso ne nan tu kyɛ sɛ ntrase no krampo no ɛden na nka pɛsɛ nanteɛ sana tie enti obi wo hono ma na 90 agene pa osoro na se otu ne nan a baako ontimi enko mi ka sei obi dafie ne chi bramo no emu no tutu no etutu no pa awie no ankasa ni nyina no siatica 21st clinic no na ye expert a etu ase 21st clinic na ye expert a ye sayade no enti utie mi na so wo siatica se bia osisi achi ebi o pa ye ebi o hono matimi gina osisi fa baako ebi o ho a osisi mfimfin no na se osisi no ne nyina akra motimi eye wo ya afi e dia sane afa oto ase ankasa obi o hono ma no to ankasa timi etutu no pa ontimi entena ase afi dia fa ne siremu ne nan kukumu de fa ne nan tu e de bafom ne nyina obi o ho a o se ne nan so ano eya na eye ne titiriti ebi o ho na ema ahyase ama onan no emu eye odududu ne nyina no yare siatica fa number no 0540 311 0540 311 311 yes ye pese obiara enya na ya na santino ena ama ya to yankrobata na apete enti Ghana nyina no ye wo over 15 branches oba Kumasi hase ya ye wo Kumasi ahwia overseas na kire se wo obedru so amra na about ofa mamponte car also besi wo ahwia pankro no enti ahwia osi ho no ma also besi wo 21st clinic ye waka akwan na no pe sanso na every mamponte side na ba obedru ahwia otra enuamu ho no ma kakra ase de okọ Alpha Radio no ka akwan na no pe obesi wo 21st clinic ena ye wo apart from Kumasi no ye wo Techiman ye wo Nkranza ye wo Accra rekrampo ye wo Nkra bata be 3 ena wo ho enti ufra ba bia ben ubia no na ya kire wo na wakwaje wa yaresa ko fori dua na mmemme bebre na enti owo na wo esirem a omohwe nyina no ye ntotoye a ebetimi ayeden ye hwe se beba ho enche na mom no ansa na no na chese wo siatica yade bia oto ase osisi wachibremu no eya wo ya osiremu onan kukumo onan tu chese oje hu ba bia nje untimi anantimpo ne nyina no edese obeba Techiman obeba Kumasi anase Nkranza na oso watimi abaje wa yara sa fefefe na de ya nika ne se omo wo abochire no nhihye wo homa mo wona wo abochire ni nyina no nhihye ewo ho ene se ebia wabusiani bi ewo ha na se ebia o famu o fasiatica oya onimu bia eno ane se obema wabusiani na ba ya so ye oba one obefre WhatsApp na one doctor na akasa obeye consulting wo phone so na kyerese oha biara wo famu no yatima hwe ndura ebeboa na kyerese ye dia positive sa na tie na wo so watima wa yare sa abra onni Ghana empo na me ka kyerɛ wo se so wo amonania wo de hwese wo siatica na wo outside Ghana de matim dia ma wa na ye painkillers enye painkiller surgery ye de yenya na sa ye fa abibidro kwan so emfidie kwan so na etimi dia sa yade no ayeden ama okra na da obeto online asi 21st clinic no obehun se wadru ayade sa fie fa number ni bio 0540 311 0540 311 and then me ka se anke ye be hwe pyelonephritis a condition e wo ho ba emre ni ntima mente ho kakra na pyelonephritis no eno ye condition bi a ebe ha o kidneys ankasa na me ka se kidneys no ye nipadua kwa ewo ye funumu a eno na esone umoja so na aboa ma fina ewo moja no mu nyina no e dia fa
odwunso twa no mu ene drobe na ede dwunso eba abonten na kyerɛ fi ni nyina no na akoda na dwunso na aba abonten na saa kidney na ankasa no yewo ade bi efrɛ no nephrons no ene yefrɛ no kidney parenchyma na kyerɛ sɛ enu ni hɔ no mu a kidney ni hɔ ɛte sɛ deɛ ɔwɔ car na woni engine enti nephrons no eno na ema kidney eno na ma kidney adwuma na sɛ onya pyelonephritis a aya na infections no ebe ha saa nephrons no na kyerɛ sɛ ebede na kidney no atimi aye na adwuma yie na ede na ede pyelonephritis na eba infection no Escherichia coli eno anso na ede urinary tract infection na ba na say UTI ebia na wakwa yaresa bia ye hwe odwunso mu ye say infections wo ho wanya UTI men ka say okay doctor say enye ennamu yare enti ene de wafa ho adida bi UTI no de ede bebrɛ no ɛna me ka kyerɛ wi ebetimi de pyelonephritis abro na kyerɛ sɛ ebe ha kidney pa na kyerɛ sɛ ye ka sɛ urinary tract na every kidneys ede fa droben na ede junso every kidneys no ɛsɔne ba ɛyɛ odwunso twa no mu ede be pia bontene nyina yɛ urinary tract na sɛ infections etimi ɛkɔ obema mu ana sɛ ɛfa wase ewura na ɛtresa every ɛyɛ odwunso twa no honom ɛkɔ kidneys no honom a ebetimi de pyelonephritis aba na edeba nso betimi anya nie ebi ohonum a yefunu ankasa betimi ayawo ya no betimi agina eya oyefunu side and side ebi oho side baako sanso na wachi ankasa no osisi soro kakra no so betimi ayawo ya pa especially side and side no odwunso a odehwese wadwunso awie sabio ebi a odagu kuraba mu obehwe ase na ase particles nketenkete ase white bi ewo ase eno kire wo se urinary tract infection no ebetima ba ne se wanya bi sanso na ebetima ama wadwunso ntentem odwunso so a sebio obohu se eyi nka pa se ka se bi eyi nka yewo se de pampan si ba bibi mu ana ewo pampan enti obohu se pampan we de enye ordinary ni nyina no ewo se otu ho na mo because ba bia efiri no problem wo ho doctor yabon problem wo ho yes sanity enti na kira se problem wo ho to ho anamo na ankoma problem na nkodrum pempenso bi a ebe hya ase ama ona ase ayede tatai ofuru edua o sori ana wani mu ahonho no ni nyina no 21st clinic na ebetimi ayede asa yade we nyina enti eno kira se enye siatika yade nko ana yesa no yaso eye na emom efruti ekopimo na ase de me be gya wo no se eya emfa dwunso enhye wo ho nche en na ye number 1 cause of this UTI en na de sa UTI bebrebe bi ya eba na yakwa mu nyina no en na ede bapa enti se unta mfa dwunso enhye wo ho ncha eno ye 1 pointer ebetimi aboa wo na untimi anya urinary tract infection try se obanum nso mo emma nso komendo ansa na wanum nso titiru anopa ni awia eno so betimi aboa wo pa yie didi yie na ohun entimi ntopa every uti ekopemo na ase no yare biara ba wakwa mu a wo ye wadwen se onnom abrofuduro no de se abibiduro kwan so na obefa nko ade a 21st clinic no ebe your last stop ye nkro batene nie kumase ahwia ene yewo enti se wo ba ahwia kumase pankro no ahwia kase obesi wo 21st clinic because say yewo ka kwan na no pe obehu abronsan fefefe ya painting green se abronsan ba bia wo kɔ no se nya abronsan a ya painting green ayesi ka kwan no ewo kumase ahwia ayesen board no esen bo dynamic dia ende na enye ho a anase wo de frɛ number na nkasa no number e de betu dwa wo fra na kyese a more direction ni yie na wan betra na wan ka se wo ba 21st clinic ho anto dabi ensi enti no me se kumase ahwia ye wo ka kwan na no pe 21st clinic sa so no de kɔ echima ye wo ho nkranza sunyane koforidua takwa akra ne miamia bebre enti no se ye se siatika yare ne de se de ebia owo myocardial infarction akoma mu yade pa edo bekɔ cardiothoracic center no sa pepe na oto asentini etwetwen wo osisi eba fam no nyina how biara ewo mu bia no o se wodi wani akire 21st clinic na etimi tu yade na ase ema okra number ni bio 0540 311 311 yada obi biara se obenya gidie abasa oyare biara abawa kwa mu
Number ni bio 0540 311 Yakramo. No, okay, Doctor Yebeda say ya na yema ho a say clinic kase say wo munya daje na omobe kyerɛkyerɛ nnwumam ne yɛsan trom de yade ekonom tumitu ase ma he sanyi wo mo park ase atika no kadodo no akadem so 21st clinic bae no wa mo nnua mo ho atom amomu ekɔ omunyuma so kekede yakwa koyanim na yakwa koyanim no Vanguard for no munya de omo ye no eduru baabi a konfo boni wa me hu konfo papa o. Okay, na Sompa Asem Mpe Nipa no medical ka kire wiase nyina se ye nche aso nti asem ye nhye sufa ma media asem beda he no ye ko Vanguard for no na aso se de mpempi no ye tan eyo no na ye bofo tene kwanta bisa nyina kwanta so ntwemani chief producer no wono eni di asem yachi kwanta memo akwaba Yaw Osei bibia aboko de Christadom bibia aboko okọ Vanguard for de ni si ye yo me da se amfa akonya wesi na menchia mini asofo chei ewo odankwa me emse ebe boso miensa enmuni na wosuma enkwanta bisa se me yenkwanta ntimi nkora mkobusa ne esiwa ababayi esika seme eho ampa me bo anan ne ababayi ekọ omo office ayo edum Vanguard for no office na ikodu ho no minya branch manager ne no edi nkomo senia na osie nie se maami kura de akoda NIC4 nti omato omo nsa efre ma no ko ho akodi ho djuma na wonso afre head office se de ababa no edi akodu nie nti anamo bi a wahu bia no omatu nemum asuse obehye ababa ne bo se wachina ana de kyenye omo nsa be kasika ne de na wontimi enkyere ti ababa ne twan na wontwan because we say say enti kwame ne befa so be ma ababa ne hu se afedie mama assurance say wachina ni membeje wase on de baabi a wotisisi ya ne de wontimi enkyere ababa ne se bosome nu ye branch manager fa chon sa pepepe opon se omre ko NIC ni nyina no omu nhye dan hu dapoten a omde betua ma sika ama no fa chon sa pepepe na na chese omu betua ana omu ntua because so waka kyerem say afekra de na manya ni da so ne na me wa tweyem wo mo ntimi ama wo date bia wo mo ntimi ama me date bia no wan say ababa no entwen ebeba saa no mo ka kyere enti me person ka menene kwa be kasa kwa wasi won ntimi ni media enkasa this head office na ebetimi ni head office no so wa fine pacha wa akra nkrafo na just ye no mo kasa pacha you saa no pepepe no say ye kosi eno okay enkwanta meda se wate yesep training kwanta bisa wono na chief producer madwumadie yitu ho na mon ya asem no yankofo da yenka ho asem ye ko ye ni akonya bia yibetu ni sere ene abasai asem pa o asem kase o mamu asem kase wa santimamu asisie no koso dudu o omuna samwa ofoso be me beda se o patu ya asan to adwumadie esu amanfa nche kase ma odifo ata Japan am se na wo bowrem ene edi nkomo na ya santo anso etie yen so ti ohwim ya me am na me ofase no bebia wo bia me chiawo ana pram so hen na wadaroma bebia so wo bia me chiawo ofoso case we eye me ya kakra so case we atwentwen so a bedru bebia na enim se asem we bia ba fi happen ama mpanifo tu na mo ba fi ha aye Vanguard fo ya tu na mo ba fi ha the case we buy na ya mfanya akwadwere kura se no chief producer enko ne maami enko ye ni enim ba be kura office ne dɔɔso wo sa omu dan esi wo no to no an ene ne nko maami patanya wa na ne ko e ofuja na no ma bi ya na se me ko horo me ka na ya na omo ye insurance yi no wo be ko be omo horo ka no na omo tete no omo busa wo ka no wa insure wa hwan fa nipa ni busa me no me hwe na ne mu din ma me kai no ma bi kamebu ya fu kakra ya me pesa me kan nyina na se de de se nipa bufu anka de omo wa abonten na se be ya soma omo se be obi se gye aduane hye wa no pipipi mu a onka abone ne mo ye mu sese mi sika enna me di bia ko sa no ma we koso o Ghana ha
one share so the sika koto bank now the square ko baby kwana just na wusu adan ye ti o man mu na ko basa mami nti onya mobo enkura num muti sa se nipa hu nipa mobo e wo Ghana ha eno ti adwuma de be koso na die ti kwa na obi ti me frɛ amo amade a enke ewu Ghana o to man mu e je FM station sata na ye ba akopɛ no ene na nipa ewu ba o sata so na nipa so nte sa but enei no yakoba yi ano oden me de bia makam si nyankopon ono amese wiase o mese Ghana ye ne na ye se Ghana eti e bom pa se ya temu de bo atemu de bia de obeba ye ne na ye ma temu da na ba mami obai ni kuna wu agya ne nkora num sebia ho hinti na mpanifo si agya more etu ti wa na o maba na o no obekasa omo ba so no kasa asumdue kwam mo mpanifo mo tete office na mo agya nkora yi so mo ne ye mekasa aisa fidie bi e fre ne nkomwa enkwamwa no se wo mo ye no round sa aboa no mo de dwan tutu ani ma odu ti kwura mu a na ka miam sa ne se nyuma kuo bi eye uba be ka se ma che nipa no wo pepa se ampa meni mo ba ye adwuma se nipa bebre suro sa de no ade na ekoso yi Vanguard for de bia mo bohu dawuro mo busa busia sika bo dawuro mo mamanfo chese obi fa ne time di wo ko ye ne mai na be de na de wo body ntia kwa kowuram anyo wo mo nko insurance for me don me ka bibia se ade wo ekoso Ghana ha yenya ho pomasi bredo ya na me ntia se o ya na nipa bia kwata pa ne ye parliament wo mo sisa no mam kakra Debia suku da na hospital ne be ye kwan. Enti nipa ne yeti o mani mu na yebu ye kwasra no. Se be yebu ye katun di Ghana fo mpanifo. Ho na eso le som. Ye hu so be MP bia kwata parliament kwa de ekekan. On te da. Aso ye program mpanifo tie pa. Ye ni oti o mani mu ye beto aba. Sabi o ye kwata ni kura na MP betimi no abeta because of ni tumi a ho pe. Yesu bibi kan nipa bi ni ye kan ho asema. Ye hu do ba be som. Enkura num Mami pesike nanka de akanje nanka ne wan ya no ne matifie de bia me kam se ade ya kumasifie na konkwen ya besi wo mo so mo ten so mo nye ko mu na tiri wo di bom kwen akora ni jano akofa cha ma medi sika so ni wo akora bia so ni se ne papa ni ma no sika papa yewu mami menka o ya wate papa yewu areko wo beka na se mu nyina akirem se mu fi se bibia sa ni ho de a monka o mu mra meka mientie se o mu ni mami omu kesa de no mba ya adwen se mo fi se bibia ni mu dia na yete ya yentu na mo dia e no meka afa de abro adu tam bia ya bro sa no ma no e na ma meka nkyira ye e ne ba yetu na mo ko baabi e ko obi beka na yetu na mo ko e ko busam ye ko e be ko no ye se headquarters nipa no so ha no wote headquarters ko e de headquarters ko okoye de headquarters wo office na obetu asika no office bi cha office bi enti mu na se mudi hu dwuma free headquarters enye maami na se say headquarters tisi enyanka free ana wonko look at this midi bi sika ba to kumasi ya office aha na say Vanguard for say for mo office wo ena meni na edidwa me kuna wu ehun hyehyɛ yɛ sɛn afidie yi aboa no ya friends anu ede bob sanya no na ede tua wo won ba be keka sanse mu adedel ne fene na kono o ye sei a sei ba be ka ho ene bank bi ye titi kromu a nkrofo bi jamanfo sika ya maame mo akọ be sinna ye hu o mo still ni pa bi afanyansa kwan okay abia bi office hwehwe wom ubedru no wo gi sika de a ene wo di sika ekode a wo ho den edu time a wo gi sika de a yes headquarters ade na koso Ghana yi ye de abeka o mo de mo de mo pese mo ye bia mo nye o man mu because enoma bi koso ye ne ntiase ye ti krom ye to abanti bibi aye ye wo ho kwase ye ka ena sa ko Ghana wo emra na wo mu no obi a wo ho kwase bibi ha na wo de ko ba bi wo pese wo de ko wo betimi de wasema ko papers mu wo betimi de wasema ko radio station wo betimi de wasema ko TV so wo betimi de wasema ko ahemfie wo betimi de wasema ko court it is true maybe hon man di obi apeno a bibi hanu no di ani gidi o hon oko wo mo ma sa ate we ya kan ebi asipen e ma mpanifo ba ni enim se e ka abrantie ko ye ko ka se ofi hanu ni enim se ka hopopo bi beba na ka ma mo na di ni because of konfo mo ni ntunkola no okay ofosu ye de ka cho won se ma mi abeka na sem
omofa maame sika se maame nso bibia ni wa o meka ntre the nation's uncle wo yo bema rari nshiro bia wodi na onye obi akase anokwasem ne se empanifo no ya kasa omote na kuruma empanifo na ya nyo omote time no so kasa se badwen banyansani omonte wo kasa kire wo kasa se mekwase ya medie ndimidi nkomo amedi omote pa me kasa ya omunyina ateni ameka bia kuruna ya tim no edrum pempenso bi a opese panite wo kasa chodi atemidi fra wo kasa na ne fa bi so nya bone tina urade bo ade papa bi ode bone fra tu ye papa na ne nipa nhuna ode bone ba ko ne yakai wo se wo unwie wo hye ho na papa yi wa wunzu medini funu wo yawo ade na mama de kansa wo koye insurance aye de wo ma oti asene to akrante nam ye aduane pamo mu ni di pe pro to si baabi na bosse se bi fo mu din to so kana wa wi we be ka chi street se we ya me madea me se susu ni mempe hu ma na mbo ofu because nkurase for half na bia za anuma no nkurase for half sa insurance nkurase for half na bia za anuma no ukodum okoyi force mpabo ba ko na to fa we sa na da bia otu hu hyen o mo tora awan petrol nkwa no mdane no no mo na mo so diska na ogoje on fa ma ho ogoje diska na on fa ma ho be ya bo apa yo ubako o mo hihye yemu no ye nim nkurase o matu ya wie o mo yesa unika mafo o ba no aye fed up on the first thing especially oni ewo nkurase no oku because film krom bedi ako eba kumase ukuna yi mprenu mprensa na wabamabu waka o mafa do mo ana didi hu no mo yesa edu omu ni sese wo jade omo ye bo omu dua uko office nanim wa scan sese na crane wa da woni eba sese ye da ho scan da ho ma che ye nto ye bo tie kata ya fa na ada na mede me ho di misika monem na aye hye se da achi bi mi hia ebe cover me ma ebe cover me na ma ba na ade a wo je to wo no wo di aye adwuma di so mfa so of ma de ma me na ada ni problem 2 years hye na ade a abela wo so ba ya ne mbeka sa o fele ne ma no within month na na ma start ne wo ye adwuma na me di misika na ebela wo na me be ji ade na wo so ma me 2 years wo ho sesei hye ya be nkoa ye mu sese papa ne tiase no no omo ni di nkomo no omo ma ne kwa akra headquarters and I got fill forms. Sigana headquarters no got tifri. Mwana mo jeni hanu mayan sheshe mumfa ni bakura de ma no na asumdie mu na no bi foforo konkon no ye from say na we ye kan ye wo didi ni de say. Wesu ye kan obi beko. Ye guzu aye kan obi beko. Vanguard. E chomba ye adwuma. Ye guzu aye kan obi beko Vanguard o say me ko West Canada achi me ye mra makoje na tibu say papa eti ase. E na nka yade emu ano ode na abo no. E na go hia sika na ode aso ba wanka mungu no. Dina ade na obaye ne faso ni nyansa ba ewo mu na ye de anya. Vanguard fo amututu a mo hwe manim sesi anwumere mo hwe mi. Mo anyansa mo de ye adwuma na ye de anya. So ni pamfa ni sika meto. Na du so obeje na ho kire ma 1 minute 2 years ansa na wadua na mpacho say oyare ne yade adura to ne so say week bia o meyi 1000 mra no aka che say 2 years no sabita project won fa dipa bi ni no mo se ene nsa no yade no obeje sika no ana won fa mu tizuru ma pampa so ene nsa no yade meji sika no dia na muti kroma nipa bia fo so bodam ma nipa bia fo so jimi de bo apayo e di nipa sika uni obi nka ukoka wo sika ni kro no nti o fa lawyer ni abacho ne de wakotum onu ode wo ka no wasa akodam awurade ka so be planko fo we no mo ampa mo amsuban tetete sa no obi sika de sebe yetitu obi boto mpanifo abebuo no no oni wobiem wosi we mu na anye eya nkuranketu o mu nisuo ye no me Kristo se mo ma we mu kwa no mra ye nchen we mu na hini ye o mu dia nkura bi on papa wu aje o majapade na na hwe so ma me keke 2 years aboa wo manidi 2 years no manidi wo so yo ma ko manza no akwa aduma o Bangan pedi fo no mun be on fani sika mena mpam kwa asem bia on fani sika mena mpeze munu bia krom a wo so le wo pani ni kura ko munya ya wo pani na oto no e ko munya ya di akasa ya munte ana ma no wona muka wona mu ne kadi afan e no no twanto ato se ne no e be ba ne ho na sa mu de ne kadi a ada na unim se di pande ade abre ato na bre adu so agina ade na mbeso ne be ma no di wagina ade ya sa ne de yan insurance company be no mo hye ne se onya wu 2 years achi azan ya PS kana ma sei ana no mu benya ne furu na buzian so na suma so ma dia azan ma dia ze mintiasie ebi ana
out of ignorance dina make kan kwase asem yi nti me kire e bia nipa no we nyane funu ni biem e buta se wan na aga so me de ne ma no na funu na zori aga se me yere ansa na de amanti na ma na kyade a mum na me kire mu kyeye krono kitenkite we ni bank managers for the be say ya o unya wu no otizu owu pe obeya wo yira buro sa na oji aje dia no bank manager no na anu ya no na mvidjo no na wodaka akesim na fanye bo ne ho ezi bo no ohia no ka nkwase asem kire wo ngbafu no mofu ai twetwetwe why say kram ya wanyem ne odidi yie no odaka nim se ebirim ohia police a wonzuro hia ya onzuro no one na mabrabum mesro mani die kwanso mamunya adwuma tantan sa enye for na deda we no ano ene say kroma mete sa asem na me bu afuofoso uti kroma esi wankwanko ye insurance eno so kwa na ne bu odi no de wo ka anim no ba fa ka akopim wie ma asam nto ka ni wie ube ya sai sika na ye de den na so police ni MTT ni hia na sa de ne mo wa yi nanim a asa sabita fa to abokro no ebi nsida wo mo so ya akronfo akasefo a emra di wa ye mfa de wo se fata ma ho di kroma ne yetiti mu no Kurobe no. Kurobe pa de atimi za no. Aban na ji ade afiri wo mu nipa de afiri wo mpanimfo no ye hyew. Ba wo de duru wo so a ne ya sa de mra bi asa yan ukom. Mente asem na se. Na wo ti kurom na agigi ni se wo nka ni bre. Juda da bia ya de ye nya fuse ya amamo ho. Kurobi entokwa asisi mu no suban se India. Because me na mini bi no provide me side. Na wo na me de bra on fa me side de bra me de a wo de o se wo so cheme wo ye kese ye cheme ntimi nya wo dai Vanguard force wa mi susu o mo sa o mo ni o mo ni na keso ye pagya bie madan de me da kan we de a me tie ya ne abecheme ene magum bandi na e peche sa no me ade a me kira chi se me hunu so yo hene tumi nyina kura wo sisi obi sofo a wo kura mra na wo nim awurade asem na wo di nkwase asem bia nsem fata kristosom eni obi a waji obi ade ampeso de be ma no ana kom di akura na ho ahode wo na du jimini muto na ampeso obeso bu we asa me godam gra me pe on fam crazy kan ko no munidi o ba krosa ne de o be kom no obi si ora ne ba krosa ne de o kura o he oba no obi a 5 na onye de no wo so transfer no obi a ba 5 no obre na to na wudidi we efe enye fe ene international school ba kroma tie ne bo no ba tan ya be man kan no ya mi hunu nipa bi ni abada ye o wiase ofoso ye nyina fe ne yesi so ba de hunu ne wiase ko edan ya nkura nya peche busa ba be se ne dan ka so wan na ebe so ni mu ene nkura wa wo mo o mu sase ni kura busia fo ko tira nya ya u be nya dodo se na aka se ye jaba bi wa gire etime ko akohwa mo bibia die eno na ye panyini na o da adwuma bia no adwene ho na urade njira o na ba tan kura num ono ko be ye den omo kura ba ko kura ko busa omo no mo nkam wasam jiro ne onwo ya wo twem pna bi oba akọ ma ko busa no no nkam wasam jiro did feel like ben water be na hwe ne ewom ndu ni wi nyina na so bi be ye na adwuma na bredu se o so de ma na yesa na me ya yale kura wo so bre ndiem fa so no mo nya sitie ni wo mu ni na sa ma bie ma trom de mitum wo de 2-3 days ya sika na ma betemenka okay mami tia erade fan sanka kwaku kinsiri akoma mame sawa jobe mu na fra konwa ni mu atose kum Vanguard insurance for one mother romantic sanse hunu se ya woti ana wakoma tetwa wo yam yete ha na dako ya ka se bia akoma ya de aso yemu bi mu sanse hunu se ya ngofo so bema na erade asem no eye no kre na ye ane so for so bema wo hwe Exodus 22 to 24 na oka asem bi wo ho na nya wonko a Nyankopon na ni kunwisia ene akunafo ho eto wose mu nue mu a mo hye ma akunafo ene enkwadan wisia so Exodus 22:24 so me kai kakọ se mamo hye oba akunafo ana se wisia bia so na se wo hye won so na wo sufre me pa wosetie na metie won sufre 24 ni wie se na mebufuo ano be ye den na meden kranta makumo na mo yerenom adane akunafo na mo manso ayeye nwisia no ahu sampa se kunaye ede anase eya na so ye wisia so a sen ene ya na mu frama ne sitie ebi bofa wo yere no ma ho a eho na abehu sampa nyame yodo na wiase asetena ne se na ho betesa ema akunafo ne nwisia ya ne mu odin enti ahu hia se after all the oma pass it through no and who hear someone so de won selfu bi besa akeka won ma mo nra ho
Ofoso be ma yasa won be ma beda empa baako so na wa firi mu bisa wonu mu a wo manya sa experience no obu akura na afa ne tirim obu akura se high fever and na achi because da bia waso ne kunu ne ho daye enti se wanya obi kura pa ma na ne nchen for years obi wo for years a ono kwa wontimi nya nipa biem na mpanyin se mo rent ya ahohini ti na ya na ye gya mo re na da nipa da se ni betwetwe ne ho a ni sika kakra wa de ho no wo se da chi nti no medwene me ma ho medwene me yere ho medwene won da chi nti no ma me fa me te fra kakra bi sika kura ya da yesen no asate kakra de atowo se obi a ne ma da chi na nipa na firi mu asamo nya ma re ho asamu biala ni wa ka mo akoma ebubu ma comment no no wo se sika no so ma satena so na we mi blame obi a Dr. Justice Oforisuo wotie na ono ene ye director insurance commissioner Yaw Osei Aboagye society breakers CEO ya insurance yini ye de ahye ne nsa na me I wonder say ya sometimes no ya no omote ho ye da ya sasamfu we say ye ka bi on radio so many times eso ya na nkosi ba bia na dada mo hono Oforisuo be ma lead insurance for me no mo de number office ade ya me na menji wo mu kwa pia na abo anyesa adara mbesam ka cha so mitime nka Esther manya sade ne biem otemase alam de kokobone ma wo council ma ye serious na make na nya sade ne biem ade no me ya mimi sika this time around Oforisuo be ma politics kura me ene kam de besha politics mu ai o de awoba mi should stand in am timite mi sika wona me kura no mi should ba na ba wo nya biscuit ni bi ni wo ai Oforisuo be ma ya on the more serious note no e ya na mpanyimfo bi said ya no mu si yom na ya na etai won say ya hyehye mra de ato insurance ho na panyimfo na nkasa no won mu hwe say mra na eya adwuma na obi asori nya sika kakra bia no akotua ato commissioner ne wo ena ne mbesa bia me bia insurance company ena busi echa oye tan kola na omu hu nipa mobo na wi aso we no sade ene emesi ko ne yesenka baakofo na owade anasa baakofo na experience abrabomu ensam anke beka se bia wo kire ne ho but owada ho ma ya nyina yide me ye sure se bi beka wonom na wonom hye nso Vanguard for no wonom ya jo mudindo for so be ma se bi wo ho ne ba eya ye pese ye kata wonom adwuma no so kakra na so bi wo wa kata so aya na ntimi nkata. This one first time obi de sasem we yaba ho na ni chani bi ofri sahwia best amount no ba asenom ono ogi ni sika true your friends accountant general department ba na matimi obo awura ni mu munya access wo he na matimi akwakwotete ni sika sa on sera musam kwoti ni sika na nya kro no boda yam a we he fa na biem na bi besie Ghana he ya de besie ya nya omu so hwe enti ya ka chi omu sam for ma minisi kama no Oforisuo be my star me be so regina ye na so sa wo hwe na ya kobodua wa ni mu wo what ya say Bible krapa afa ko sugu Nyankopon so gina na Psalm 22:22-24 fa ba wo budua ho wo wi apa krapa Bible say won te da fa tetigu wo mu ho no mu se wi aso we no Nyankopon ti asenko nkasa mfa ma no mu hu de besisi wo mu no se Nyankopon nkasa ma wa na Nyankopon asem na bia na enya no kore se Nyankopon asem eya no kore no o se beneme a na asem no eya do kore dia kokoya sa de no na nipa kro no wo yes what sika no so na ba no mu de akoto treasure bill na samant ba 6 months ba eya fa so be ba no mu de build wo man na so mu de establish wo self. What you say? So Timmy Kulaman edi 1 year. There is the percentage and answer commission beba so ntino. Ni afa hu ni edi amount for siko for so bema. Emre ni afa baba we want to na mo so manya. Na what you said na say anti wonom ka. To ana mo ko ho na ko bodua ho fa bo pekra fa Bible ko bodua ho. No mu se Nyankopon kasa ya hwe de ebesi etwofo so me da ase. Okay. Abrewati akasa. No no kura wo ya we say insurance for no. Me mpe wo mo asem. Ona tetwa na mde ne koma wo mo. Afraid you also obuafu pam wo mo so na atetwa mo maba mu nyina ya na mo badada no atwa na ma meka makosem ba akon kire wansan na insurance for asem aka so munye mahi insurance company bia ho ye mahi efisa nkate ba ako na man nkate bedua no ya prugu ye meka say way back 18-17 years amema me yade insurance bia no ye ho adwuma asantema mpon omuka so magini sika kumase opesika to aduru menene nante ba kumase a nyame amfafia ko wuto amesu kumase abonte so yakofofro abrosana no ofro abrosana ko abrosana ofo se odibe don hwere baako abra no yar ba ko sem kase pa
Eti insurance fund de me Osei Aboagye de me pe wo mo asem wo to wo mu nyina kromfo ye nyi twi nyadoa ye musa ye ho se sa tema na ma me ne pasika ato aduro no ye beduro de asem ne siye yase bosome so abaju sika me de sika ma mo se mo fanto ye musa se obada konfa no che ye obada akwalebu sesiye ya na ye se insurance wan kasa watu susu na ye wan kasa usika no ye musa se wo bare se ye ko ne se adwira se insurance wo be yisika ma wa mi sister me nua ba ya oti we kura be dia dance se kaneba na yare da konfo anoche e no ko pay insurance na ba na kaneba na mfie mienu open insurance eni tiane na me ko bi account bi na me famisi kan ntum time am pe bi am tim bo wuram mo ba money for ba o ma ya ade pa etika me Osei Aboagye nko ade me menye insurance ni bi o pa adwon me ka se mi gu obi adwuma me se menye Saati atu kura ye na adwuma mu ya se ka Blazer Foster ni monyamfo beti ase kura ti atu kura ka menya ka bagim sika cause insurance for no mu ya wudifo obem wode pa asai eti Vanguard for munya de mo kyerɛkyerɛ na mo fa baba woni sika ma no nya de mo kyerɛkyerɛ no kura na anu abrewati ese obi ba asura no me hwe mo nim se ya no tietire mi sika kasa no a mani na kura ye ko no kura no wo kura no mo sembu afu pa me to me wa ha konfro hack maybe I can walk them downstairs at the Vanguard for me person me hit mo so ne pi because makosem na mu me mani break keke wa program me jaye because me to like say insurance for kan okra na me ma me wuye a me person me bo mu din at the Vanguard for nyame ya adoma mo fa ma me sika ma no tetetetia anya say di na me ensa mo bete kwawo Omesa no de business no de yo mabusu yie no me be kanipa bebere wo mamu ha ka wakoba to ye wate abia ma hiti do na no eden on betu aka ya ye bi pen sa na dan we life for ye broadcasting wo mu a omutu wo ka afiri nkran na sister no we nurse ni e wo one of yehu afo hospital bi doctor na yehu ani no tu ya neka tu ka no firi nkan ye broadcast we ya no mo ka no nesi ho mi gina soro na mhwe mo se ya eti dan we say sankro from the say Vanguard for wo munya sankwase asem no no mfa usi camera wo eti wo munyire no mo mu ni di oh mama Ghana no ya ye hu dodo kwa me kroma Ghana peni kwa kuma to ye mami doctor me mo akwaba Voice you Jesu. Bibi aboko de. Yango pa na we. Ama me ne wan say yade nipa benya so yade kuru ya. Siemens aso yete say. Yeah. Yango pa dum. Doctor Frabro Traba. Se me hu se unya hu. Da be ma hiti Vanguard fo asa for. Mama me bo afu kwa. Doctor Kosuya de kakra so so. E ne Siemens de mo de beba be hu. Nya sanketua sa nimdia na doso memo akwa abaso so Jesu Oforisuo for you oh na dia na de bae ya no hia mo chiro ajo Oforisuo ti yakosun Rebecca ho ai pese ya madwuma no konkan nti se de semens yakoso ye mia ya hwenim ene mfidi de adwuma ne se de fa so hwe nipa mu no diagnosis na dia beka ho nti bebi a hwe na wote enkefi bia no me ko ene bi so me akonje bia na mo pese be bai se maba okay nti mo ana mo ba Dr. Cosmos na je so mo nim dia Dr. Cosmos asaba sanity nti oba semens e bala abeto se ye adwuma a be hwe kama on se ye de se de ya na odim dada no enya de se ye bu etrim na se dabi diagnosis standard if you say doctor na on kai say me ba ya hwehwe me nyoma bi na ma exactly na bibia ni ma doctor gan so on te ase hwehwe me husu yie it just say baby a boy etrim ni aka bi something between the test betro test now the test video below standard but semens ye fa be the gold standard tester na odi ko bi obi agitum sampa papa na yaye no na yenyen san so nya ho ibi me sure say de be hu bia na be chima hyew die ntonya saa yade no die obeye manako ye mo nru na ye mo nutritional counseling edi die ni niam obeye betumi aboa wo afia san ye follow up he say die a che no gusu ye ho adwuma na edi semens ye bisafo ditwam nti brasokore mampon de bie honum
udru Asokrampo Bank na opposite one yo oba na de den se yakopon ya adom a Ghana benya infinite dio sansu 6 March no ya dwen ho se ye beye free screen na amanfo se de tai no nti bi o hwe free bia no obi wa no person babet ya ne skasem ni huna no se me zon se odi for do ni painting no ye ni ma so skasem sanity skasem obi hwe ho fe ne se de se so metumi ni da ben disa o de bra ye be hwe ne abo kama na nyame adman next week Wednesday no 6th 7th and 8th Wednesday Thursday Friday no ye screening strong kwa so ba no benye mu chefa on say sometimes no bo okra afi the whole year on checking the pressure da and kwasem on nim the sugar level nso didi num koba so hot me hwe nim ekoso ni peduanim in fact ofeso nka afi bia no ada sem premium na sem premium sa de tumi hwe ni peduanim ye ekoso abra wonyare o on so yare na ohaw no I am hihie ni hu ne kala do so but ya tad advice say entwemare ne mass why diagnose why hwemu on say Ghana ha na ya na tell you so se be kwa asabia but miamia hodo bredi o ha ne afro o brush so be test so woko be ha no de ye free screen say na ya konya ma wo say obetu na mo aba nti fana mes na good screen as no 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 nti brana nimdia akonya fra manonya beka ho no osbenyam chefa na for so de be ne say oba ye be ma o kata bia de betumi abom opom de agina yi be ma o saade no e be gado healthy bits any the council of asobe de ni ade okay enti afi be say follow up course afre mo e ba screening no enti empayinfo say de betumi abo an be di wachintin no obi register with 20 cedis na afi etumi follow after screening echi na etumi abo anti oba na abo an so afi ye be ye de bia be friend reflex any chiropathy ye nhwemu sonko a oko Asia na nkomtaye pa be say da be kan ho semens and e bi hu department say kwa no per se yen bit say gym and physiotherapy okay on say ne honam yaw na sisi yaw na no case bi e ba ya for so mi akwa na sa abromadon ti ase so ye dey ma no call that department ne buy no then pedi na sesa so kwa so oba na otogu so sisi pa reflex no nukere so ticket mo driver say ma me obre ma minsi wo omudru bro bi so kumase so free encourage neighbor omudru o ma minsi na call hospital bi hanum o ya de o se da bi semens na matio man person me ko ho enti oba ya o course a department o buy no say doctor I say hi and chani feel miracle house na me say ai obi an enfe insist na oba consulting ka me so nkoda ho na me hwe no so da met na ho so obre me so for so within few minutes no na ma me no o recover na ni gie ni asa na odi o na enwa enti ye be se de e koso ni peduam say ya kuma ya de say ye sugar e ya na people for confuse even all typhoid na even all sanakwa mutaje bre on say all say to bo no de ton chenchenfronim de tons no ni nyina e o science e be daddy any nurse de mo ni ne mai say we ye e je bo say all say no treat all say no isu hu ba bia all say specific area da let me bo aw enti say men say fa nya bre say e be ma obi obi ahon beto no e be nya asane mpomden okay enti phenomenon ni biem 0240 61 61 60 61 yo kumase asakore mampon when you di adwuma oba no pa no nso ekonyme nonum e adwuma be hwa mo ho ato age kwasiada nko anema enti on the 6th 7th and 8th no benya sa screening chefa ye be san abdominal and pelvic scan there in fact oya bounce oda ho na mfonyi twa oyemu niema aya na efe yi na won so say eyi bia di ma yehu say your liver ne ho aka kidney ne ho aka o pancreas ne ho aka wayase ema wo de ne ho aka brana benya mu chefa enu say free of charge na mo kama nti sada de enye fe di agro o buy be san tu fa church na fe tumi abo kama Oforisuo Dr. Gandhi be ka ho na okay Dr. Gandhi o Oforisuo e be cha headphone no tie for say ne ka na Oforisuo Dr. Kababa me fanto so Dr. Aba na yeah obi hwa e ka che say Dr. Koso na Vanguard for am bo funtina me hwe be waba etie bi obi ti o say doctor yasa me kai no na me kwa because na ebi to me fresh say doctor na me yare na me ba na me da say doctor ba no me kasa onye no dru doctor de ba be kasa na yare no eko because otumi ma hu ba bi a yare ni free so obi ti boss doc me dey say de na esitie otie ma no hwe wanim di afọ obebobo nneoma bi aso afọ oto wor na kwa say odifo o hye wonkom no na ayare saro crash ase e ba enu ka hu titi na ye papa na say ye papa ne ye maame say
6th, 7th, and 8th March. That is Ukwada, Yawada ni fiade way enemy. Yes, free screen cheche. Ebisi was semester that. Ye be na wen a stronko. Meka say stronko na me can say. Asha said Dr. Abano. Ye fidia kesia. Ye di free amonone de buy no. On that day ye di pie. If you be na mo say as a bottle, you are no akushimu. Sir, Doctor, they too much. I know I'm person mission be. Sir, it's over. Yeah, you may what's over. Your friend of sauna. Aye. Pacho enko kan. Why enko kan wempra. So if you dey the doso, ebi o ma obi ka se me say onya se bi ono ahwe condition o say onya ennamu yare. But why test away him na ye hu. Oba hono ma ye de ne fam no na doctor akire ne se wo de ne yiwi na afa age ne nsem eti uti a ba bia wo bia enfo de bia me ka asem se yen ye toka onyame bo ne yen sika kra toka Oforisuo yen siri fam ya kamia ye se 3 months bia pese ye de ko repair ye pese ye ko check maintenance ye check oil ne sesa wi wo busa wo se di padua na wo de nam koba no wo ye ho maintenance da obi be ko hospital age wo da ho owu na ne na wo so ansa na ye de nako take disadvantage adwuma wo ye bia wo de boso pause kakra na bra Siemens ne fa fam fidie a ye kan mu na doctor so adano doctor reflex ne sai ya doctor eken adano be ni nyina for free ye be ye ni nyina nti se what wo mpani sem China for you ya utumi se ade we se de ke be boa me on that day bra ye be ye ni nyina free ama watumi anya wo chefa number no na good TV ne so 0240 61 Oforisuo mre ni ntino I thought I say ba ne anka gan ne ho asema ne boa na se ne ka mo na good TV ne so no aga no dia man for gan no ze me ma me bi ono se se me ba e bia me mu ni di ba di bi ntimi mo okay de agan na ya man sisie pa de na je no agan ono oso ono 1 bottle po Oforisuo 1 bottle agina ma se o se me ba me mu ni di bi ntimi pese me bo so Oforisuo it is a utie edro ne Siemens Vital Herbal Mixture Siemens Vital Herbal and the capsules na na hotedi bro ni be ka se nickname eni agan so it is a utie usisi ya wo ya me pacho koto agan ni bi wo de so one wiase mu no koto bi ebio sciatica to aso twetwe wona aso twetwe o bre koto bi oba o menses emaye be 2 days 3 days na ejai koto bi oni atenka oba oni atenka Oforisuo ni ho adwuma ye yasin bibia obekwa no patu anwume no nye nkra nkyereo enyo no bibia ni hono eti so yo oba na so wo sa ha na kotobi ana afe bema wa ye mre na yentie ni eno jojo na ekoko na this problem ne ba eti se kokko ne tra so cha sit odi bo aniakim no wagem obi so de okoba ko ade enchen a ontumi nkobio obi so de bema ne nsore kra me pa cho wo sa ha na koto agan ne bi na wo to atonsuo ne to pae ne frɛ doctor e wo 0240 60 wo frɛ doctor asme de na for manpower men se mema dosage me de sisi yare men se mema dosage na ni gisem se wura heba shop wo Ghana ha nyina ba bia be wura bia kwa so wo pe agan okaso ni ma de class me pe Siemens Vital Herbal Mixture e no to pae no ofro to a frɛ doctor ni eni nkomo Oforisuo okay ye be dance ye ne Siemens Herbal Clinic amantem so se di kanfo omanfo dodo no a na ebotwi ne trada na wo se di amanfo esi abodom prem e wo Siemens Herbal Clinic a esiwani ense ka kire orofo efiri buku ada ya wada ne fiada so no free screen na ekoso e wo Siemens Herbal Clinic no orofo ko ne ko jimu chefa na betumi aboa kwani ansa nyina so na nyoma akonkai e de amaw kede ya kwa koyanim na ya kwa koyanim no ya ko computer so dwedie emrazisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu wo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu
Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, any member connection man for den kofosi kedwen ni wenye otedi musano. Oh, Express Group adarumenti akwentu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye jumanso. Obet me do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a labor runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidru in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sashe kwer na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi FT ahwem agye atum se eye. Sɛ wo pentade papa ɛyɛ classy ɛbɛ fataw na ne boɔ no da fam a ɛne ne nhwɛ baabi a sɛ Sarakoba boutique ɛtɔn ma no mɛma ntadeɛ deɛ de kɔ ayie party office wear ahodoɔ sɛ yɛ suit na wopɛ ladies wear ɛma bags ahodoɔ watches jewelries ana wo perengana ɛmɛma belt na wopɛ jeans papa ɛnkɔda ntade ɛne pii deɛ ɛne na watu adi na wonhwɛ sɛ kura deɛ wɔde abɛbɔ mu ɛyɛ 1 month promotion. Enti woto ade baako a wote 10% edi free so de ma wo we ya kwanya obadia matufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba boutique wakoye sa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biara da hwehwele kira kwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215. Yamashafo ne atiefo nyina akwaba bim eba Asem Mpe Nipa dwumadie makacho se obi kacha asanteman you be kire asanteman de wo ba no anya atrase panipa memo akwaba ya eja kala chie bibia bokọ de pacho nyame adome ho ye pa ya fra wo sei fra me ya asante free hin na bae me fra hensan transiye na akasa ba akunu atweko akire na moa wakosam ne sen ya wodi abeda say yenkomoa makosam ne say na me ye adwuma bi ye na na new central market project no contractor pacho an hona na ye adwuma ane pacho na ye o department bi an ye hwema se ne be ya problem bi ama if accident ne as any oma e be cause havoc to the company no. Enti the nane ne say even the entrance or cry maka bi ampake onom ye wo mom inside na ye wo mom so outside na the woman say me say ye me ba outside me dey ne say me see to it say ye entrance no sometimes ye big trucks ne cars akese ne ba ho enti ye make sure say ye maka bi ampake o say ne be ye be distracted a trucks na be run inside no. The only thing ne hardware say sometimes meet for no drivers for no ya no more hardware obetima pamo mo sa na one thing is say they be driver ne meet park entrance on na your trucks ne bi ba enti maame
fast na mko kache driver ni so omuntu fio na esa na ye na pressure aba beda so de mi hu Asem meti na sha si di matem o ke kan se ma ensem fata echem ensem ne biti se modjuma na besa na fa Asem fio ko ya mamu pusa o ke kan se bebre na se ensem na share bufu ti ma bi ka bi kire no ba na de o ye no wasi kura ni mi yi na o ke kan se bi enti ma me to mensa nyame anim no kura na ma me to mensa ti de mu ya se ho o to nsa wo bo no framfram ana to nsa ba ko pe me bo no ba ko pe me bo no de mu ya se obi na no an se o do me ni ade o do me sesei o de anto ase me num suwa si nyame o so num suwa pa chan o kan ne sei o se me num suwa nsuo ni ni ade o ke kan se bebre asade mabusua da ase ni ade nti de koye ne se pani ansa na obi betie obi a woni form betie obeboa wo no asem no kan ne se poten ni ade no de enye kasa o ka chem se menum suo a antoan suo nyama enyame sano kan enkun no boss se so sana me mete no wona no samum na me mete no wona no efiri wa na mo ben watuo ehona nkasa no ye hye ne keten so wona ne no ema enam se menim dua ho asem nti no obunkotodwe na ye pensuo ma no de bidie no ye ne nyoma bia nti na mgina na mehwe no eno so wawie na meka chense we mema asem de bae na udi oye na bufu na bae ma me to mensa no de koi nti kasa ne ne yamu wemse 2 days as a be 1 day be a dason na me hu no na me sa ache nim se o de si na on fan cheme nti no na me se bibia akwa akodadi ba asisi ankasa no me hu se me system me nyoki ever since adwuma so ya ba fi all right me nyoki till this time and I'm say sadia me de ba be dam Asem Mpe Nipa mo betimi aboa me nti no no nti na me nam Oforisuo Aboagye no amodane ehon instant one no motu ho na mo biem one thing is say you two na mo ye kwanto ho no e ma de o se me ye bia ma ye be no achi no still we say the one am systems TFS no ente sai biem na ye san fa achiri so ye san hu different ones bisa wo mba ande me nim say different one wo say nsuo foforo say you no na say different person here there I just don't know ntino the one ada say you no na ye ya oya basabasa kakra na mpacho da bi menya basabasa the obe can say the mechanism and say always I stand for the truth ntino me ntimi nka I say me ya basabasa okay twaye na ye ne Dr. Patrick twetwen komomra sisi ya wate Patrick natural health omuwa ha Dr. Penina Kasa. Dr. Memo Akwaba. Yenua. Penipa bibia boko de. Onyamitu minti. Kumasefo bodin. Ya miene no krani ni. Nyuma pa wo ye ntino. Omanfo dodo no ase. Ene yemfie yade no ko Dr. Patrick ho. On ne betumi abo enkankane enem san yade no. Enya asem keto akra. Dr. Asoye tese yankasa. Oh, nyamitu minti bibia ekoso. Okay. Okay. Last week no komo no ya amanfo de. Omanfo dodo no e ba so ye kire wo mo ho. Said Pempi or Mubabi Busa Mochila Quaya Chrono. Was it Chinchina Dr. Patrick on a pedia, Untimin Nanino, Debbie. Dr. Metaka Mas, Yama many ones say, I didn't even out on a yadio. Senyami and Sanya from some Mount Quabruchanko Suyadia, and to me and ten have young fans Sayadia. Come on for Bugana. Dr. Yentim Como Coso. You, Medasi. It is kind of that's the Dominan coupon. Mana Ochi, Aqua Prabetria view. Patrick Natural Health. Yaw Ashtown in Bloom, Kajiti Honwa, BB MT and 4 Fiskasian one. Now what to swam a coin at the bunkum, a panky to be a picos one, and I can free MT and 4 Fisna. If you back me, the Tossum Yensa. Last week, the Casafa area for arthritis on. Before my family members in Tuga. Okay. Now we are over to my tray. BB, I won't tell CBR, but afraid. Your number is 0243 0243 42 34 71 0243 42 0242
0243 Okay. 42 34 71 020 81 62 351 020 81 62 351 number nyina no obetuma twa to baby bia ontia se fa wapom din ho o frɛ na ye beje wo so last week kasa fa yare fe no arthritis to bo ne tofa yare a ubohunu obabi a kasa ne kasa di achia sabia ho no ade bi hye fe ne cartridge anakushi gegrew se ho no o ha bi ba ho a di to kasa nya arthritis ne wo tupe rheumatoid arthritis and also arthritis and they come over Africa the first akona we so wako hospital doctor see wo chiri kase no every cartridge in every enti wuntime ntrasikim o trasi bia chibi o wachi awoto because wo di load no egusu sekima wuntime ntrasi o tri yaw nti papa na maame a no nante kama by 6 months time okwa bo sisi bi o disisi no e wo ha ebi ani ti enso wo ha mo fa ncheme obi anya accident emfie num ne emfie dun afa na kasera ka no ontimi nkoto ontimi ntenase ontimi nya hwe ono asufie awie ne fie kwa no se kura no ontimi nko sebio che wo di load no anase hunam nyina agu crutches ne so ansa na watimi anante na last week no me ka asem bi se onyankopon o de 2 minutes bi a hyen haban uji susano obi wo ho nam tubebu esefa koma mata obeti haban obetal baby a kasa na bu 6 months time nipa na no ntumi mobo no ujina package no bo no bo nti haban de tumi no onyankopon de bi ahim anokwasem nti obo nto fa say wo problem bi afa wo chiri kasem usisi ukotodwe wo nante agogogro asebeyi wako hospital doctor see wo chiri kasem every and a cartridge no every when your accident emfie numni emfie duni afuna kasa na kan ho etititia Fabra Patrick natural ye wo Ashtown emrom kajetia ho no a bebia MTN for office kase no won na wate so amekwan na jabunkum ekwan keto bi na pa ko ho no esoro no bebia moton agrochemicals e ho ane wo tibibia ni a obetuma fa number si ni yedi komo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si nyina no frema direction kama no ba ene yakasa fa syphilis ho tiawa syphilis ya namu ya lenum baako sabawsu na se wanhwini ya obeka so bi na yew obeka so bi atodu sayare ya kan ho asemu bema ne wo na woni wo ba woni bi hie timfu bema no ko ba no ana oba ne wo na woni beba woni bi hie timfu oba no ko bema no ana oba ne wo na wo a etimfiri maame ne so ekwa akra ne so enti ehu pa na de ebi ehu pa ni ya wo first stage second stage third stage first stage no wanu ise no asemnwa ho dodo no atibika se me kra ho e wo no kre bua na okra ho nwa ho timba but ekro ne mmade bia sa ebi ho fa aduro nka eno ho eno abeko eno ho na eno aba ana wo se achi nam no wo gam no baby to be a call, baby to be a white. If we want for a drunk, and what to me call, and where to me back. And I'll cut my son. Over you cut your bones, baby higher call, not higher white. Send to Sinbino. And I think about whom sa, no, I will be man, and I said we will bow him fee, and I will talk what the call Anos on. What you in at the bow honor, a bow home for a drunk. And no where no abeko, and no where no abeba. First stage, you know. Second stage, you know. You were DB winning per dream for the nervous system. And I DB winning per dream piano. I did see pet na catch true spanner cord. No, I do not interpret. Ejana Ashime. Second, they come me.
kasa wom sa nervous system no ana say she no a bi mo ka kire wo say ade sei na asi wo nipadua mu no syphilis to be can dipend bi wo ho a onante say kura ne mpabo otumi esu wonim obetia fom yi sa se de ye no na de hu pa ni obu ha obema no emu kekawo emu tutu ensan ba obema no na hwe syphilis mo anu timi ma bema pa wanyini kama o but obeyin bema cho beka sa akro 12 years afon ai kete achesa apumpuru ko na bema entimi ma wonwo one na yiri bedi ehiem kama ba bibia mfiri mu ma oba ebetumi mu wonyi nsem bosom ba akọ bosom mienu akra ne beba obi ha obetumi awo ba akọ oba wo akra no all right ba wo akra no na akra no bewu wo akra no wuse kima awo ne mabiem na he de be yawo no hwe ya baka so bi na yawo efu sisi se de ba fom so baka se de mako na asraw ibjao syphilis betuma bubu ogufu dem depend bebre ho a obofa adwo oba hospital wonya stroke nti wotitri stroke no oboka so won collab oboko lab wodi beba no na bo se syphilis yi na wom ano na mana dwodwo no na mana dwodwo because sase se eba no so we nipa be 10 na be your lab a day ahun a omo that problem no a 8 or that problem but only the wonu onim or the so the mema de awo ye be mem kika be mem tutu me say no an ye ka me bo na she no tutu no bia no oyusu doctor na sa syphilis no enam nko an na obetumi de anya ma me no wo bia ebetuma ba ne ba no so it is am jika say obi wo ho obesi ye pa obi wo ba say menua no hwade obi ni ba ma cho baka sakro 12 years because akro 12 years enti the big entity an say wako hospital doctor say ana wo call lab technician no say yare e friend syphilis ebia ba first omuja mu anu yie no eye Patrick natural health aye wo Aisha emuru one pen one man kan ebegu enu ase ne wo fikese mu we wakasa si ya na yewura na me fa na kransi mu nanten odipa no ba ya pe omusi eduabo nti o modane bobo ewo kodivu nti o modane aye nso hade no ti o kwa no yale we die fa Dr. Patrick onu akra de bia no o ka se odi ni free e hoba no na ni yamu hihye no se yale we die ampa oba ya fa no moja fa no jonso erane test na syphilis na pio obi esi bia na anya no ya dan ne Cote d'Ivoire de be dan ha de na ampa nso uhu ma me no na nu ya to na fu ya ba akra ne na se tatai ontimi nya hwe syphilis as yes ya man na duro ema wo yusu ye ne ye kasa ma me ni a true ma me ne Patrick natural health Cote d'Ivoire enu bi aduro ha enso fom okay enti be ma wo ta se obemem kikawo obemem tutu ensan ba obema no aya ketekete pa ho asabuka be ma wan pa ho asamanka one day obi waju so kodunso obo yu be ma junso ne ma nipan bebre di adanse obi ho a wada no say doctor isire wo na dwi nka me kodunso me ko no junso na ama ba esizi dia no ko e ba ko pe because me say you better me fancy me report so ala me use me document so oba na esizi dia mama de akoji am ya de katana to menya sa adwuma no ba sensizi don so ne ma ne sa ne ma no dia ba patro na mka say ye doctors no obi e ba na wo timi aka de otimi yi a nka yale fo no kwankomo beto wo okay sa don so na esizi dia fako in fa katata ne ntum ye wi abeto ba me obi na ye conscious memo oduro ba esizi obi mbo pepe obi mamo ye oya ukodina so odun so a do so na chance na aba anadu ekodai obi betuma asori mpenu kopim predu bisrawo pe ho asamka wan pe ho asamka me si one day obi waju so okodun so obi yu ma emma share the catheter na menua wako share the catheter to be ma be me mo ha de wo de unidi amobobna na unim
no kure eye ba akopɛ unu obi okonfa no che kwalebu ni ade abusa no ben ma ye de kata to be mam no mu yimpa du a emu nsia na film fo opa na be fi status da ho okay doctor Yebrem me twa ne tia fa numbers na ye ni nkomo bibi a kire wa dwere fa wapom de ho ana ko doctor hospital ese syphilis ni buom Bra Patrick Natural Health na ye hema ye wo Ashtown imrom kajetia ho no a bibi MTN for office kase no wo na wate so me kwana jabunkum e kwanketo bi na pa akosoro bibi muton agrochemicals no ufiri me so a ansa ma ko ka akire mo mutoto aso e wo nti nyesu de kura fa number si 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 numbers you fra mejo so say mawie mo am from ntombo mawie okay afi de metu ma fra na yedi nkom okay bema midmanusi bema bia waye mbre untimi nkosinanim adro ba ko bi wo fe no PM capsules pharmacy herbal shop bi ya kwa so PM capsules Oforisuo bema bia udidi wi a sa didi eno kwasem asepa na meka kire so didi sura no didi form awale bebre eguo ensem wonwura yakoso yesense bi num pipes na dade na efi sade no Can I do want money in here? Obakura you so of you no man no bofu. But so to me here, eh? What's a wakra? What you because I said will be our 1 year, dear, why you was a feeding. That's a fear. What about another Abacasa? Can't tell you, sir. Why do you know, crowd, baby? But I don't know to be here, huh? What to be in here? Now you know you're here. Wakra my guys am so kra is na wa fan shawa utu the is na shawa okay doctor Dr. Patrick na etwetwen komono Patrick Natural Health omo na yene omo etwetwen komono yekọ emrum ho a MT Abrosano o kan 1 2 3 Patrick ewo ho yekọ na yenkọje yaresa emfiri ho kekede yakon emfa enkoyanim eno tie kokoba asai eno tie abrantie wo ye na dwuma yie ana se wakonya amane no die na akwakosi ewo duabo na chi eya arehosem pani die na ese wo duabo na chi video abona chi no me ankasa bi hu se me system no me nyo okay the one am see TFS no ente sai bi me so tia na ete Watch nipa. Yanante pa meneme ma. Okay. Pani na asem no mame fanhye fridge m kina baby a mame ne ko yina no mene ne betwetwe komo wo tetifon so na afamfnamam se de be ya ibenya asem no pomasi bre frise abrante no wo se ne hotimi to no wo machini pa tiemu sa se dua no madane na aka bi wom ana sa abrante no wanka so bo dua no na de ne sunsum ata dua bonachi ama na akwa sa eno so aya asem foforo omra samwa Ofoso be ma yenyan na sam na oka sebedo de ne kama ne ina no dompe e kan se ya wa otifie ne wonte na seda na eyahweyi de bia ka se nti efutu sami makasa ase mo se obi wo a obefom no kese pa de be chew obi obefom de ketu awe obetwi mekwagu ho nipa ne enam na su obi ane ne sasa edi nachi anunti na wo yi obi ade bia ne ye pata na watie abrante ni duabo bia ye dane bia na nya abodwo so na enane obi wo de yaw ene kasa kire wo se okay eno wasem ne ye kase se wo pa chew na kase okay se mo se mafoma me pa chew a enya chew pa so obi dane dua ne wo de yaw dane a enane ewo mi se wakwanto ho na so kwa bi so ne me apata na ye akokase se eboni padua anase se okache obi se nyankopon tua wo ka ya na sa nipa no obo se oni tirim so nyame akatua so pa ne mo ye Ghana ha de se okache obi se sabi nsuo bi nko a wonam no polycross kai nsuo ne nyame
wodidi kura na wo me mo a utimi so dae bi ebi kura aduane a wokodi e na mo so da na so enam se aduabo da so no wonam a oso dae bi na ye mo hyehyew ye betima kan se bi a duanampa bi adane nanso yade wo ho ye ntimi entu agama bro nkam ye no ye adwen opa eye ana ye tu ye no tu na mo du ba bi a eye na mo ebi a kaka betima kan se susufa wo re hyem se ebi a otipa okra na eye no etu aduabo bi wo a ye bo wa wonnam a yaye ho no ma nyina wie bato yefu ye oya wonim se edua na enya ho ente de bi e kase nipa bi a wote asase so a di asem papa ni wachi because dua no ano oden okay iti me de kaka metima ka so fo so afa che fridge mo cha na kwan bebre ho nti kwa koma to yem ye hwe ma hu wate bibia ba fine the nation's uncle vozo akra ka che nu aba me se nya no kure nyina na ye kan wi ase ye kan no kure but nya no kure bia anso na ye kan atiasfo asase so abrande bi obi kokano nipa kro kan no okobọ no nipa na anya ade na ne fie matwofu pie baaye babu na aso mpa akora no a wafom na watean ne chew in fact akwa na kuma eden kakra di no so mpa chew no ohwe bro no mobu na eni eden na obunkutude afobunkutude no watue sum ose akora keto eni mama babunkutude nso makuma mmigina ho kasa na se ni njire mu nyina ne se mu ni biem ti no abunkutude ofiru asa aya no wo mu no okwa akoye ne ho ade ndi tobre bi wa brabom na se o ya ade ma ne hyi obi no o ya obone a ye pa ne chew mo wagitum na otu anamo a wotu ye mfa girigidi na mani tu anamo no we na djuma na wo ye na mbeka se boys be pia ba bebre wo na ye de wagimi on count down wagimi on no de dane ye ti manim kuro betu mada na wo ko we ko akoto waso mo hade ya wadane bo be ko akoto ase ma anya omo hwe ombe yesi no ye nsem bebre nti e be se wo ya brante na asiso nya nyama nyina na ma ne ye wo hintam nya nyama nyina na opeka bi ntam se woni sunsumu a zenipe nam ni gwa hudo bebre obi a woni ode nam wiase dizo kali wo hwe na hunu se woni sunsuma ya na osusu agye obodi adi ene hawa wo se wodi o kan okure bi ya wiase no osusu agye adi go wa hunu sa ade wi amfa mfra braba atenten huo ketua bi a wo wani so sa na hunu no spiritually ni mu be edu a chenwa mana da wo so abra untimi nsole enti tena dia ye ntwentwena na ye nkanche so nkana koma nto ne yam na sebi obi fie wa obi de yeto aso na da bia me kan se ne ono koto waduro se wo kun na aduro ra ne banso e se wo menje no nti nya me pa china no ehunu na bia ekowie be hunu bia de befa no okay express group or say welcome to seminar fabedano na omwa akwani asaso welcome to sem so kumasi akra tema isle gonta kwade sunwane tamale bibie ni ubehu express group ewo 0249000448 express group of raw abe heba clinic Dr. Asampa Dr. Asago the sickle cells doctor tano so apata pa yenko na yenko tuya de ase 0243345392 0243345392 Dr. Professor Abi ena efro obo heba and medical research center yade bay obetu atu na odi amount yade be ene obo heba untuntu ase amount ono na sade preke powder de aba edwaso orofo yenko obo ho na abra yekọ ne afom kwan no yemfre wa homa wi so 0249761508 0249761508 obo heba and medical research center burukutu ya bemansu ni burukutu no yenko pebi ya bonto ya bedinto no burukutu betu dia kagina mu pa oba wanya oba wonyem utimi enom burukutu bi saa na unifie edunwotwe amfo asem enko burukutu so Food and Drug Authority or the stamp no say dimayam wagiatum se pabo anase baby otonsa tunsa nyinada ukwa ubetumi enya bia to 0244620294 0244620294 burukutu bemansu enono danka ba complex or for yenkonyenko tu yade ase na ahoto emra yeso ahoto fie pa ene danka ba complex pachi number 2 on City Life Hybrid School no na ebo ho wochina da boy ye adwuma ne nupa no nyinada wokọ pharmacy shop ne herbal shops ahodo a ubenya bi ato 0266593330 0266593330 Dankeba complex na mekanfo na mediamau abrewatia Ofoso bema ewiase wo ne ya na yesi abotre wo ne ya na ye ena ye nipa bia nso no empentem enjaji obi anase empentem na emuaten na minua bema mi twaniti aka hwere ne se de asie no asie wie
ma oma eho patabribi enhye da emmo mfa na adwene mu pii na dwumadie iso a wabai obi ani ho a wode na asem ne haw enama ne aba wakọ ne nsansada they said the wabanyankopon fie onkọ ne nsansa dente no wanya rehemu ni gidie no watu anamo abafi hasenom ne ene natena sie de ofo so bema yen kan hye ne nkran se de tie bia no ano bedwu wa hasenom nti wo kire nyankopon ye adom a na se yetena sie be hu ba bia susan e de bode hu no be fa na anamo tuo bi esafata se yetuo ne ene wono mo aben e wonim de fa honhom mo nsem ho etimi edi nkomo e ma brantempo no bibia ka kira ombetimi ahwe ye free ho ama no ye behwa ye sade na ma hoton so etimi ene de amedase no okay yako emfa ko yanim yako yafrafo ne etiefo enso 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Udin baby afrefri Ifrefri Sasio Osrofi Esafe no okay yenti o mame no Hello baby afrefri Udin hello po Auntie me yenti o ato this me ambe ma wa ba me some na areho but they can be big kaka obi abuja na wo council na ba no yes na aba ba ka no so asomni mu no bi na ba bi no bo awa wo hu se ne party na mo ka sama na yes no yes na ba na sad na enne ma ti ne ma ba wan aka tan ni tiwo ni so de ba to mo ni studio mo be bo ana na bi ya so ayi bi okay ochira ye be mana wura mu yie pa na ya dusu na fa ko ne maame de na ko nyina no ye behwe se de be ya ibe hu ba bia ibe visit ase e de free hello Udin baby afrefri hello good evening baby afrefri mentie ho Pastor Frank Mike we ka African jury yenti o Pacho insurance ne de na me ba mu kakra eno so ne atwa ewo no me sremo pa sompa for the edimudi sremo da mo modem mo aye pa na nkrofu ewu a e bi yale da dem nyina insurance masa enye easy unya atwa yi so du sika akoto ho wo koje wa de akoda ne manso sompa de edimudi sremo da mo aye pa madam aso no okay hello also good morning wanye good evening oh mama good evening no papa o frefre what crop ada hono se afina ade ache but pressure Uganda o mama yenti o nyewa the video ni ma share me share Facebook there's some more no what I don't video okay okay good morning hello Udin baby afrefre hello yenti o baby afrefre Udin afrefre abase yenti o na no mo no wa okay hello me ka se fam pa mi o yenti o and we are not TVs no na se na make kakra yenti o na ana da for times obi nya atare ketewa bi sha awu di si ada for do we be ko bi twam a what otieska ana we no yes ko otieska one tieska ko bo no enti wo ma mu nya adwuma ye no wo mu nya atare kakra bi che different a wo mu di si ada for ndi mu sa ni okay hello ana we no yes ko otieska one ya besrese ya na ofa volume no mane kofom yesre wa hello good evening ma joso me pacho me dia me say
Momo and the pass and after the air, and so do I am now time to flee woman cassa. As I obey Bunny Panese or do mate need you new biasa. And Tian and Chilimus went to me and Tiasi. And Chilimuno, but Chilim Yichna, come ya, Nami, Hunuso Papa. Sabria, Nevo Casano. Number or Jano ni meeting no, and then the dinky tahono. Sabri number no cry of fresh one co. And so I asked him for. Hello? Hello? Udin baby are free. Bedi Benny or Sompa. Hey, Kantika. Bama Bedi Benny. Bibi Aboko, dear. Then what the such a conqueror, Tafon Eble. Young to my phone, and your bone to a mental cano. Yet you. And the catcher of Lassa was another my own pen and none number. They did the Mitchell video in Rane or Hanaire, Opia, Mitchell. Okay. That's it. Okay, and for last 2 course. Hello? Yay! Oh, for Beneco, all for Nigeria. Puano. And Chennai producer, Contabisha, or Bessie. Then it's to be should be. Of course, your name say, name my medication. Meaning, say, Ghana had a fan of question. What if the insurance, a year money? Because maybe it will be any promise and the register, not even discount. Asem Mpe Nipa na from the first for Ghana. We never say no dia. Obre, you may say my me that be over. You never see a one man na second case you see me at much here. When you make it okay. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm free from you. Nana Pamre. Oh, Nana, lower you know, kakra. Hello, Nana. Na ko say. Nana Pamre. Abrotia. For so be manana premne ya fini nyame ya aduma ye de numbers ni betu dwaya won frɛ ye na ansa na ye fa seda ema kojo kujo enso de ne de ba ye na Joyce Tina ene Obapa Christy Betty upon Regina Jewels na afei Virgin Chairman Sama Bernard ne de eba wo Facebook Berlin nie Sompa enie wono so eba ye me love me enso eto enkra edema yen sanso na Nima Hamza enso edene de eba ye adofo no edo so bibia wota Asem Mpe Nipa dwumedie na che na nwumre ema yetimi frase ebepem empempen so ya yedre ne ye ka che mo se yeda mo ase YouTube no dwumedie na kwawi na so betimi akọ na watimi akọhwe na o wa adwenhye bia obibia betimi de aboa wa ye ne sade amaya no nte no ebusia ansa na ye besore so no yen kan cha wo sa wo ha ma ne anase koda na bia Asem Mpe Nipa dwumedie for production line no e wa ha se bomodea na efra ye 0243 58 another 5878 0243 58 5878 0243 58 another 58 78 another 0452 0955 93 0552 0955 93 0552 0955 93 me no bia befre bia no ye beje oso na ye kwedi e for happy glorious birthday enko enfama yankasa ye mama G ne badofo mame ya amo enne eye wawoda mame ya mama G ese enkancho se ochia papa wodo papa wosrenya mepa ena edema mo Atlanta US abrochimemo osenya nkopon fonfra dum kwa dum no tutu anamon ensie no mfa ne bambo no so entwa ho hyienti happy birthday ye nyina yese ye do papa ye enti nyankopon koso a enhira sanso na yankase enuaba Abigail oba ho ofefo oba nimdefo oba ne ho ofe na adwe mu do ahye ne ma ye ne de dwuma e wosara one media hasen Sompa TV Sompa FM obna sama ohu no asa otwetwe ohu aya Abigail na se ane ma me free mu ya
waba mpacho ni maame wa firi mu awie nti yan hwe akire ama nkwada no eti Abigail ene ya wawoda ene manti miafo api o chenya mbo abra na me fompie watim do be ko S5 no akwaji wani kakra ni panso eme enti happy birthday to you nyakopon koso enhraw na omo nimde ne adwene mu do no omo ho ban no omo abrabo mu enipa emani nsiwiye na ensiwu kranso ye enti we love you so much Oforisuo bema yenko pose na no den ano ede no akasa no ho efe da ne to bemben form bakaze no baka ne store no wo kwan ho na fuo sa wo nefu de okwan ni bo prepe na onim ye dwumade ya na obi busa se ye adwuma na anadwo nti ya na de bebe nim se anadwo misra no pa ye wa producers no wa no pa ye nyina ye wa hase ye nyina wa ha no pa nti wo obi bia ankasa anadwo nti ye program anadwo nti e bia wo ba usuro ye tiensem no ye tiensem na no pa mami one ne mbai ba nti na ogina so akase obi busa me nti ye pese ma ni etwi ni pa bia adwen su se ya na ni pa bebe nim se ye adwuma na adwo no adwo no mbeba debi anopefri no wo twe ko ni nyina no Asem Mpe Nipa fo ye nyina ye wa hase no nti oba na Dr. York so so o chia ye onu so nche oba be so ya sene India bro ni ya chia no kedu ya fancha akase e ma kwasi adomako o chief security ewo Cocoa Board Sunyane and another brain 80 Jumedi pa Nanita Kokoso 1st of March ne mame edampem ewo da ho ono ene da ho hene akwani ansa so ya so dia kono the World Prayer Ministry Apostle Alessa Champon ono Tech Botanical Gardens ho eno mo bompa ye dimpa ye no